Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua Malulia Magelia Mataya Tanchipa Ojan Kichkan Ojlegona Palegona Kainata Che Karamuchkanchik Revista semanal Rimarininchi Nishan programa Lanchikuan Kunan Chungognio enero quilla Chungognio enero quilla que 2026 Uatape Rima Kuikuiri Killa Paya Kichikta de Tanchikpa Sotimpe Gairi Vasileki Malakta Chelekiman Chay Kamulianiña Willa Kuikunata Jepericuicuspa, con la oranchic pasado 8:06 de la noche, Nisjanico Aujlegona Palegona, oranchic pas, Miariki, Poriri Culiachcaña. Jana Huilacue, Manrique Huilacue, Mangiai, Cosonjo, Chalay Panchalay. Cayuncapi, que recreo el paraíso, Chaypega, siempre guaño y canchos, me ahoga en Papas Chaype, Carjawaño y Conampas, igual guaño y caron. Y chay punkum pistarerón corrique que años jata o que le icona para la icona y chay tarik suey cuchcarga que nas pa rique otra cona jamos pa ujarichon su tinchachon pi mai nis parike nis carga o que le icona pa ni chay icona que unión ashaninka chay perique kai asachaco carolan que local paraíso nishan punko pereke ayata wischu kulas hako fiscal nyari chaita rispan hojarilar jarike waujilekona palekona y managyacha con rachorike aunque quizá ya policía con arike chajarkona javarospanko y echaron coña pero igual managyacha wilakui chihapchas jarachorike waujile Panichale y Cachcamaricao. Hoy ya tenemos ya a ver a Unión Ashanin Caningricao. A ver, Kai Piñancha de Consunchi, Kai Picha, Ñarique, Sutinjas Jaña, Kai Huera Jocha. A ver, no, todavía no hay. A ver. Caipi, sí, César Huamán Quispe. Paimiriki Casco, Legona Pelegona, Chay Guañuco. César Huamán Quispe. Profesional ayacuchano, ingeniero civil, Colegio de Ingenieros de Ayacucho, Nisjamperaj, Registrasja, incluso Riqueninco Paiga Ancha. Rexisham Nispata Ricao, Riña Sotinta, Chirapchaigon Chigna, Ojilegona Palegona, pero Manara Riki y Mainam, Puaño Rechanco, Yachacuchcan Rachuchay Partichatam, justamente en Nichcargan Chiricao, Ana Yachacuchcan Rachu y Mainam, Puaño Rechanco, Tapicuna, Guaño Rachishanta, por venganza, por ajuste cuenta, sicariato. O imaya carón parrico augilecona palecona Unión Ashaninga nisgan perique recreo turístico paraíso del Brain nisgan picais a Chaco Erique pasa Corolla ingenierota o año rachi ellas jaco chairique niscanco mana cancho control hasta año que yunkamanga rique yuncaina Chirima Kueman Inapas ley de la selva, que Waujilegona, Panchalegona, Chairique Niscanco, Chaipe Yachtaronacona,
controlakachun, policiakunaya siempre hamuchun. Kay llumpay kachkan kaykunapas uk wañukuy nishpa rigaw porque mana chusmi primera vez chay paraíso nisqanpiqa riki wañuy nin pasaq watapipas igual wañuy karajaña riki wawqichalay pani chalay mas rimari riki kaymanta porque nichkanku según tumpata wakiqkuna tajwichakusqankuman hina sicariokuna riqsirqakuña maynin purisqanta nispa fotonta churaykusunchik kaypa fotonta kay Wiraquchapata kay ingenieropata churaykusunchik waqta chanman ahora sí más tranquilo ampaymi riki chay ingeniero wawqilaykuna palaykuna César Huamankispi y ninku rika chay riqsisqakus rika sicario posiblemente wañurachin nispa nichkanku iskay sicariokunam nispa siempre kan pillapas mayllapas riki hawachaykuq nin rika porque bala tuqyatinqa pipas maypas iman chay nispa hawakachakunkimiki y justamente kay César riki rirqa kay recreoman kay recreo paraísoman seguramente amigukunawan tupaq o piwan tupaqlla kanpa rika o sapallanqa mana rika o wakpiña riki a veces paraísopi tupasunchik nispa riqsikanakuykunki rika entonces chaynata posiblemente rirqa hinata chay sicariokuna pay punkupi suyarqakuña nin riki yacharqakuñam chayman rinanta nispataq nichkanku rika wawqilaykuna palaykuna pero materia de investigación raq kay wawqilaykuna panchalaykuna kay asunto rika materia de investigación manaraq sumaqta yakutachkankuchu aunque nichkankuñam sicario wañurachin iskaymi runakuna chaypi wañuchiqnin nispa bien mas rimari wawqillaykuna palaykuna mas rimari chayñataq riki kay Pachacamac Lima chay Pachacamac chaypi riki kay obrata ruwachkaptinku chay construcción nisqanta ruwachkaptinku ripukuykusqa riki chaypita huk obrero wañukun iskay kirisqa riki wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchik hina riki costaqa manam kay ñuqanchik hina sumaq chiquchu manam riki allpapas sumaq rumiasqachu wawpiqa ajollam chay urqunkunapas riki rumillaña ranrallaña ajollam riki wawqillaykuna palaykuna qallaqa hawallam chay lugarkunapi purispam riki achanchik rika carrollanta purispaqa riki chimpa urqu llaqta hinachik rumiasqa kachkan niskanchikpis kay ñuqanchik lawpi kay Andes lawpi rumiasqa imaynanpitaq porque parami mituchaykun yachasqanchik mituqa riki chakin hinaspaq kisuyakuykun y kisuyakuykun chaymi kabis wakiq allpakuna yapukuna o tarpukuna chakrakunaqa rumiyakuykun kisuyakuykun hinatinqa rika chaymi chay tikrana rika mana suavillachu sino tikranaraq chay barbecho ninchik rika mana chayqa chay kisuyasqallaman tarpuykun hinatinqa kawsaykuna mana wiñayta atinmanchu rika wawqiykuna pallaykuna mientras costañataqmi que mana si bien es cierto wakpita paran pero mana kay ñuqanchik lawta hinachu paran llampuchallata paran hasta lluqllakunapas puritaq purinma pero mana kaypi hinachu lluqllakuna riki purikun maqtachata rika mayu hinaraq mana wakpi lluqllacharinmi lluqllaytaqa wayquchankunata pukruchankunapi huchanraqmi chayllam riki sí, es cierto, chay alto urqunlawkunapi chay chosiqa waycoloro chaykuna lluqllan chay wayqukuna porque alto urqumanta riki huñunakus paqamun pero chay wayqullanmi wawqillaykuna palaykuna ¿ya? Entonces nichkanchik kay Limalawqa tumpa allpam al aire hinalla hinaspa chay wichiykamurqa riki hinaspa kay obrerokunata querirullanman kasqa nintañataq
wañurachillanman kasqa. Chayñataq kay Huamangamanta rikao kay noticia lluqsikuchkan huklawkunaman y kayqa riki un aviso kay delincuentekunapaq. Pero mana allí Huamangacho sino Santa Ana wawqillaykuna pallaykuna. Ari haynawtagun huk watakuna churarqakun letrerokunata kaynin suwapureqa kunkan kuchum kanja nispa chay letrerokunata churaqku kunanñataqmi waskata postiman wataykurusqaku. Chay tijuna runa tijuna waskata kaqay kay fotopi qhawachkanchik ninaspa nichkanku rikaw kay barrio Santa Ana nisqanlawpi delincuentekuna hamuycheqa ñuqaykuqa wañuykachisaykiku mana ñuqaykuqa pampachasaykikuchu nitaq policiamanpas manam entregasaykikuchu nek hina riku awqillaykuna pallaykuna kayna letrerokunata riki mana letrerutachu sino kayna waskata postikunaman wataykullasqaku riku awqillaykuna pallaykuna como aviso como notificación riki chay delincuentekunapaq. Entonces chaypan sutin riki mensaje subliminal ninku rikaw porque mana kaypiqa letrerochu nada sino entenderapaq rikaw waska churarachkan ima significan chay cuidado delincuentes yanqataq kaypi warkuruykikuman nispa rikaw nin chay wawqillaykuna pallaykuna. Kaqay kay Santanapipas ari Ayacuchupi chay pasakun wawqillaykuna pallaykuna. Pero chaqay wiraquchata hapirunku rikaw. Hinaspa watarusqaku postiman y chaypi allinta maqaykullasqaku kay iskay chunka kimsa watayuqta rikay kay plazoleta Santa Ana nisqanpi rikaw. Bueno, qamta kaynaykuchkaykiku a ver pipas maypas suwa hamuchun maykuq kaynaykusaqku chay suwa hamuqkunataq nispa chay avisota riki churaykullanku. Mientras Lima Piñataq wawqillaykuna pallaykuna hinalla riki chay wañuchinakuy sapa punchaw Limapiqa wañukuchkan transportistakunata wañuchichkanku hasta kunanqa manaña balallawanñachu sino chay dinamitataña riki churaykunku carro ukunman wischuykunku chay tuqyaspan riki pitapas aparunmanña riki y chaynatañam pagakuchkanku kay wiraquchakuna Limapi. Mientras kay delincuencia avanzan wawqillaykuna pallaykuna mientras violencia avanzan hasta ni partido político kunapas como caso de Acuña manam escapanchos chay suamantaq wawqillaykuna pallaykuna. Acuña amachan ñan tumparqanchikña acuñistakunam riki chay campañanta gobierno regional riptin ruapurqaku chay motoquerokuna nispa chay motoquerokuna riki chay motopi chay delincuentekuna riki campañata ruapurqaku Acuñapaq chay presidencia ganananpaq riki presidencia claro presidencia del gobierno regional kunañatami presidencia nacionalman richkan hinatenqa chayqa riki a nivel nacional organizanan riki pero imataq pasakurun chaqay riki iskay musuq camionetakunata musuqllata Acuña riki plata como cancha riki iskay camionetata musuqllata riki rantikapurqa kaywanya campañata ruramuychik nispa kaqaya litruchantapas raqaykusqakurqa Acuña presidente 2026 nispa riki chay musuq camionetata chaqay suwarapunku wawqillaykuna pallaykuna. Hayna wata diciembre killapiraqsi suwayta munasqaku chayta riki partita pasakurqaku como suwayllata intentarqaku hinatin mana mas chaymanta rimay karqachu rikaw ni manataq ni willamuwarqanchikchu rikaw lliwyachananchikpaq asaltaytas munasqaku nispallapas rimananchikpaq pero kunan chay suwarunku hinaptinña rikaw ari haynatapas suwawaykuta munarqa pero manam atirqakuchu kunanqa chaqay apakunku iskay camionetata nispa chay pasakun según informe policial 8 de la noche a altura de distrito de Caraballo wawqillaykuna pallaykuna
chaymanta hukniñata más o menos 10 de la noche. Claro que hay campaña peja, aunque rexinagosakuna porinko, pero libre mi cuauhile con apale con pipas mai pa ya ñoqa campaña tora ya na pakusay kichignis paso y con curicao. Entonces chaynapi tumpari que mana control ja ancha cancho ricao. Tinchayta aprovechay con kay delincuentes ya haya suara ponco plata como canchapa camionetanta. Ay, no pa jorginka conmi que kikin ningri que plata como cancha nispa. En atenja rico auhile con apale con camioneta taja mosokta que era antiguo y con cayapatawan ricao porque pa maquillan pejol que va a una palea con más rimari chaya tarima y son chica y noticias nacionales o de último minuto ni instante igual que una palea con un punchao con una pasa cusjanta perichaja va a una palea que noticias internacionales ni que Yaiko sun chikao kai pachamanta willa kuikunaman. Bien, ojalá con la película ahorita un patam kai monitor ni na punchaman falla kachachkan. Bueno, ojalá con la película ya al chay con chiña rija na punchaman ni carga iki chikrika o kai Venezuela manta con an rimaita tokosunchik. Rija na punchaman ni rija iki chay mama Delcy Rodríguez, vicepresidentance traicionan man kasja kai Nicolás Maduro tenas papay entrega y corja nisparigao chaita ningri que medio británico Reino Unido o inglés niskan chaipe caja medio de comunicación chaita chakchoiga morja en aspanerja jatar peraj me parla coraco nispa jatar mangraj se risja corico augilegona peregona rica okay reunión con am seguramente como Maduro que kachkan sutinchasja incluso chaninchasja digao chay Jorge te cobraron cuñacho y mañana porque paitari que entregan a me ofrecer jaco 50 millones de dólares nishanta chay Jorge Wanja kai Perú pi matata groaiko 3 por 5 casi 180 millones de soles nishan Jorge con apellido con chay Jorge Wanja rika hatun ima obra tapsorai koro rika porque chay achka Jorge rika con apellido según chay diario británico Nirika y Delcy Rodríguez Memrir Hariki kai Hatar Nishangman Jaina Tacona en Asparike Donald Trump Parlas Parike ofrece con Mancasja bueno ñojaman atita hoy kullawaichik ñojarike hankuna bonas hariki tarorasa nisparikao
yana paruaychik nispa. Entonces chay hayninpa ataque hakas jariki chay drone kunawan serikao chay pawaqchakunawan chay drone explosivo nisqanwan. Tiene ser que chay drone explosivo ta chay ejército hatikachakurqa chay helicópterowan, entonces chay tariki uyarqanchik de que Estados Unidos me atacachkan helicóptero kunawan chay Maduro ta venezolano kunata nispa rimaykarqa tenis karqanchik pero imaynanpitaq mana misil kuna tuqyarqachu imaynanpitaq mana defendikurqakuchu nispa. En realidad defendikuraqkuya pero chay drone kunamanta riqaw chay drone kunawan qariki huk lawkunapipas peleo kachkan miriku awqillaykuna pallaykuna Israel pipuni chay drone kunawan karqa riqaw peleo Irán riki mandaykurqa pachakninpi drone kunata riqaw inatin llaqtata sachakuyman churarqa pero manam Netanyahu escaparqachu riqaw. Y chaynataq riki Rusia Ucrania igual chaypipas dronkunawan peleukachkan Ucraniaraqmi mandaykun dronkunata hasta Rusia yaqallas chay atacasqanku tutas chaypas pakasqa kachkan mana publicasqachu pero chay Nicolás Madurota presuchasqanku tutas Rusia tapas chay tayta Vladimir Putin tapas atacanmanku kasqa palacionta riki yaykurusqa huk dron wawqillaykuna pallaykuna o sea mana riki palacio ukumanchu sino altunman primer dron nisqa riki dron de reconocimiento o sea hawaqllaraq y chay hawarqa riki hinaptinsi qhipanta iskay dron explosivo chayaronman kasqa hinaspa riki tuqyasqa. Entonces chaypi chay Nicolás Maduro pakakachaku mejor dicho Vladimir Putin porque Rusia manta rimachkanchik chay Vladimir Putin pakananku kama chaypi chay dronkunamanta escapananku kama kay Venezuela piñataq Nicolás Madurota watuchachkarqaku chaysi riki kay inteligencia ruso nisqan mana activasqachu riki chay Nicolás Maduro defendiyta riki wawqillaykuna panichallaykuna. ¿Ya? Entonces, chay haynapunchaw rimasqanchikta chay resuminta rikuraykunchik pero kunan imanichkantaq kay CIA servicio de inteligencia militar porque chay servicio de inteligencia militar kachkan ariki a nivel mundial kay Perupipas kachkanmi kay politikunchikkunta qhawachkan riki wawqillaykuna pallaykuna pakan llamriki kay Donald Trump o gobierno de Estados Unidos man willachkan riki kay CIA wawqillaykuna pallaykuna y marwarasqanchiktapas chay riki hinalla Venezuela pikachkan y paykuna riki nin Delcy Rodríguez allinmi payatiachun aunque pay riki brazon Nicolás Maduro pa niskan rikaw pero ichaqa riki chay Nicolás Maduro pa chay brazonkunata o sea chavistakuna riki chaykuna chaykunata payqa controlaykunqa porque hukta churaykusunchik hinatinqa chayqa manam atinqachu controlayta nispa porque Nicolás Maduro nirqa rikaw chavistanchikkunam sumaq organizasqa kachkan nispa incluso armakunata entregarqa rikaw chaypaq riki wakpi chay imaynon kaypi rondero ninchik chaynakunapas organizasqa kachkansi riki wak Venezuelapi wawqillaykuna pallaykuna armayuq kama entonces paykunapas mana riki trabajaykuchkankuraqchu pero ichaqa organizasqas kachkanku nin riki wawqillaykuna pallaykuna ahí está. Entonces kaywanqa imanuyachkanchikta CIA imaynanpitaq allinmi pay nispa chay servicio de inteligencia americana CIA riqsisqa allinmi kay mama Delcy Rodríguez kidaykuchun nispa nichkan porque kay runanku kasqanrayku rikaw porque sichu mana runanku kanmanchu hinaptinqa manam kaykunata ninmanchu riki wawqillaykuna pallaykuna justamente ina riki lunistami que juicio kaykurqaña waka mana juiciochu sino presentación chay juiciopaq chaynampata nisonchik chaypi riki Nicolás Maduro ta qallaykurqaku chay juez riki porque nirqanchik ña juezpaq listuchallañam suyachkan Nicolás Madurotaqa acusananpaq nispa y justamente payta riki acusachkanku qamqa narcum kanki nispa chaynallataq riki
acusachkarqaku hampa makikipim kachkan riki metralletakuna armakuna nispa pero chayta nirqanchik wawqillaykuna pallaykuna payqa riki presidente de la república hinaptinqa anki mana pay hapispapas kachkanmiki chay guardaespaldankuna o guardia presidencial o ejércitos paykunaqa riki como pay uma hinaptinqa hapinqamiki chay armataqa. Entonces, chay acusación es algo ilógico. Cualquier runa kanman, hinaptin chay acusación ni jamás imanam chay armata hapiko y con que jamás presidente chukan, que mata kan, que autoridad chukan, que es cualquier persona, imanam chay arma jamás que peja nispa ningman korikao. Pero ya chanchiga Estados Unidos, que mana ka Estados Unidos ya cho sino que na paikuna pa nishan merikachkan chay política kona. Y kay Perú pipas chay política con a nivel mundial siempre utilizan pero Estados Unidos por favor nimpe paykunaqa ima quinto tapas utilizan ya con tal de acusanan coraico pero imataq pasakoron kay Nicolás Maduro pa abogado serikuricaikamun allin abogado chay abogados manchakuypaq abogado porque manas ni caso tapas konan kama perdinchu pay ña achka runakunataña defendiykusqa wawqillaykuna pallaykuna paypa sutinmi Barry Pollack chay Barry Pollack nisqan serik especialmente kayna hatun temakunallapi llamkarik mana chay taxa asuntollampik llamkanchu kay caso de Nicolás Maduro es un tema internacional y a la vez que el gobierno que ayuda con aguan acusaytamunan y funcionaron manera que alguien lajlan abogado wan porque no todos los abogados man liu abogado chuyachan que wawjile con para con chaimi que hay abogado con papas cada uno especializa con ango para o que me derecho penal porque esos son penalistas o que derecho civil ya es civil ya tiachanco que hay especial derecho internacional nisqallan tarikao yachanko abogado con chay tarik yachanko chayna tarik administrativo por ejemplo derecho administrativo administración ya yachanko rikao entonces hay otro también derecho forense por ejemplo forense aunque forense con aja cantajma médico con ha pasado pero igual wawqillaykuna pallaykuna kanmi kay forense kunapas abogado kuna entonces paykuna especializasqa rikao por ejemplo civil manam riki llamkanmanchu kay penal nisqanpi penal es todo cárcel entonces chayna riki kay leykuna estudiaqkunapas especializakun rikao mana abogado kayninwanchu llapachantaña rikao yachanku no manam chaynachu aunque ruanman kuya riki abogado jarikao ganachakunan rayku jarikao ima defendinman llapantari hapiykunman pero analizanga investiganga trabajo demoranqa riki wawqillaykuna pallaykuna mientras yachaqñataqmi kaynam umallampiña kachkan rikao entonces chaysi kay Barry Pollack riki wawqillaykuna pallaykuna kayna Estados Unidos pa acusasqan kay Nicolás Maduro hina acusasqan runakunata defendispan riki allinta wawqillaykuna pallaykuna ruaykullan rikao incluso jurquykamun riki chay detinisqakunatapas wawqillaykuna pallaykuna es un buen abogado nisqanku enaspas pay que presentakuyku ñuqam kani Nicolás Maduro pa abogado Nicolás Maduro payqa jefe soberano de un estado tiene inmunidad imatajamkunaqa chay inmunidad niuq runataqa acusachkankichayqa apakaramus paykichayqa nispas chaykullan juezkunatapas wawqillaykuna pani challaykuna mana chayllachu kay abogadopas seguramente kay umachaykusqan como chaynanpata nikun hinaptin Nicolás Maduro pas jarituchakuykuspan ninriki ñuqaqa kani prisionero de guerra nispa entonces chaynata niruptin riki wawqillaykuna pallaykuna nisqanku entonces prisionero de guerra kaptinqa mana riki kay
asuntoja fácil choricao, porque cuando es prisionero de guerra, que can procesos, procesos a nivel de leyes internacional, palegona. Entonces, aunque caimanta Donald Trump niña, nosotros no necesitamos leyes internacionales, no necesitamos no necesitamos otros leyes, basta Estados Unidos, yo caigo canejo, a ti y zapa. Ni para que ningún auge con palecon. Basta Estados Unidos caneco. Monas haiku tamurwaku iman con ningrico auge con una palecon. Ya, entonces China pasa cuchcan cae juicio porque Janín para presentar con coñas Rique, Nicolás Maduro ta, Rique juez, chay primer presentaco y maricao, cuchayo chocan que manacho nispachaipe, rimaipe, que abogado polla que presenta con man casja. Kagairi que chay Julian Assange, pa Julian Assange me que o palecona, China que internet en Takama, chay famoso Wikileaks ningricao, chay perique ya Estados Unidos man liuliakta con aman que chay internet llanta suacoros jaricao, ya pa documento conata, en as pare que liu publicaros jaricao, y chay Takama me que liu yachas jaricao. Estados Unidos pakan ya ima ruas jankunapas, mai pipas, chay manali ruas jankunari que chay pacas jakunatari que lleu chachchoramotin ya para una cuenta tokoroga. Arico augelia con Estados Unidos galulia ya tamre que rimas yang galulia con América caigonat ruras janis pare que augelia con apayagona nirhanchik ñogamanta jayaecos pawaklas kunapas. Ya. Más allá chorico augelicona palecona que rimarimanta que hayari que cae ono hayai corjaco urgente que ono juñunaco sonchi que nispare que cae semanata. Entonces urgente hayarjaco que ya está con aricao imaginaba que Donald Trump Estados Unidos cae taroran yachtata invaden a gobierno ta jorjomon si chum kaita roraron Venezuela tajinas paja maiji llaqta tapas kainaron manchi que nis pari que chaywan llaqta con tumpa mancharis hina kachkanko digao si Venezuela chayta roraron atacaron porque según Estados Unidos según Willacoy con mina chaynam chayrima digao Estados Unidos atacaron a Venezuela ta en aspas Nicolás Maduro tari que chay equipos fuerzas especiales jorgoramon en aspa Estados Unidos aparón con ispari China chaitam kunangamap sinallarimachkanko diferentes medios occidentales mientras que hay prensa alternativa ni jampiñatagmi que hay Willacoycona como ña jallarinin Willacos Jaime Hinapas mahanas chainacho y Maduro paga guarda espaldan con ellas Rodríguez Camachesjan traicionaros panco, entregaicos acoja en ejército o venezolanos, helicóptero a paz, Maduro, jacuchi, aijichis aikiko, caipeja, guañoroajme, dronconam, hamocuchcan, ataquem cachcan, nispalla, y cuento ya, jorgoroaco, en aspaja, lamar, jochaman, ceja y cachispanco, chaipe, entregaicos jacore, que armada Estados Unidos, manisparique, pero chay Willaco y conaja, prensa alternativa, pero chay hachijapia, chay con tapas. Más adelante van más chatare que chirapchachcaso. No te dice que ono perique chay rima iwan juñunaco y conco en aspaleu llaqtacona manchas cachcanco y como China, Rusia paicona se cosis cachcanco. Porque cae sichom Estados Unidos chaita roran o llaqtaon en atenga acaso Rusia riquenin. Yo capaz China jamanda y cosa ejército en aspachay Vladimir Zelensky nis cantare que huicoteramos japeramos apacaramos paime que ya chichiwachkanchik chay rura alguien canta nis pare que nin igual China pas chay asunto mantaninta porque China pas Taiwán nis hanwari que kachkan atipanaco y pao nirhanchiga Taiwán me que chay China demócrata ricao mientras kikin China ñataqmi que China comunista ricao iskaimi que China gona chay China Taiwán nisqanqa as llaqtakunapa riqsisqalla mana kay sapaq independiente kasqan riqsisqachu
siempre nin como ana mina China man watas kami pero sapak chami administración nin como independiente chami waki khliakta kuna rexei con pero Estados Unidos waki kuna mana reconocen coach ting Taiwan manta recuperar tamonanco China continental nisanta y China nya tagrike China comunismo man tikra corrupting siri ki Taiwan man chay ati sapachanko na chay hulki sapachanko na chay gamonal ninkona porque comunismo es kan China rikao manari que hacendado con ata dejancho rikao no tinchay hacendado con nari que ay hichakamos kay Taiwan man Taiwan maripuchako son chay Taiwan mantanyam koterikos pari que chay pe organiza ko panchi China continental chay comunismo chinga chispanchi kutimos son nispas chay ay hichakon manko kasqa chay Taiwan kachkanko entonces mientras chay China comunismo ñata nikenen paygo chay Taiwan pas alpallanchikmiki runanchikmiki chay runakunapas solamente ay hichakuspankomiki independiente kanchik nispa ninakuchkanko chayta rispanchik aysamusunchik rigrimanta invaderosunchik nispa mientras Estados Unidos ñatam harkakon porque Taiwan pimriki chay chip de último tecnología chay uchuichalla chipchakunata riki Taiwan pe fabricanko awjilekon palegona incluso Estados Unidos pe chay hatun empresas de chip nisqankuna paykunapas chay Taiwan pe fabricachikunku chip ninkuta ya entonces China pero que Estados Unidos defiende China amaya Taiwan ataca hecho ya Taiwan arma con atarantico sai que China man defiende con que panis penaten kai Nicolás Maduro para chay Nicolás Maduro tarorarus hankoanga China riquenichka Trump como chay Nicolás Maduro man yai korospai ay saramon kering manta año gai kopsi ay korosako Taiwan man hangmik yachachiwach kankiko nis pariko awjlegon palegon igual que Irán Israel ya que taita Trump chay taroran wak América pe tenga que ñoqay koñatami que sikonakuchka pillachkaniko que Israel wan ningrikao entonces ni tan yajotam aisaramos asco que dronkunat kachaygos pa aisaramos asco enas pam chay tari que justicia entrega usako por justicia más kachkan que Donald Trump chay Netanyahu chay Donald Trump runanta que mana runancho pero igual rikiaja runan hina chay Netanyahu tam aisarachimos ako nas pare que años pa sako justicia entrega usako nispas paipas rima pa kuchkan entonces chay nakachkan mientras va que yachta con añata como Colombia por ejemplo porque Donald Trump pone ningricao primero Venezuela, Jipantañatagme, Colombia, nisparicao. Colombia pastumpa, mancharis, ginacachcan, ainas, hayakuchcan, auxilio, taricao. Chaña tarik, nintag, Colombia, Jipantañatag, hatikachunchik, Mexicota, niñatag. México ampas, atipanakuchcan, coricao. Entonces, México, gobierno mexicano, pues igual, Ricky, imagina. Oaxaca es cierto, Venezuela atacaron, que atacaba eso. Hatirikachen. Chaymantaja mayjin llaqta tapas invadiykusuwanmi ninñataq kaqay Brasil paskachkan mana kasukuymunaq chay naman BRICSkunaman chaqwakuruspan mana kasuwachkanchikchu paykunatapas hatirikachiswanmi Brasil tapas invadisunmi nispañataq riman rikaw kay Donald Trump chaynakunata riman kikin Donald Trump gobierno chaymantañataq rimantaq Groenlandiamanta Groenlandia que pertenecen si bien es cierto que Océano Atlántico que Canadá pa Chimpampe Machu Isla Kachkan Groenlandia pero Europa man se pertenecen que Dinamarca Nishanman si paikonas chay tariki duiñuyanko colonia imaginam España kona que Perú man amos pan colonian karkanchik chay miki chay tiempo de colonia ninchik rikao para casas coloniales ni para chay rima iguna pskangra rikao entonces colonia enrique chay Groenlandia imaginampem kay nata kay Colombia ta porque Colombia pipas kachkan ya riko awjle kono pero Colombia jarike Estados Unidos parunan mi carga kay petromike ya ikoros pang mana kasuncho rikao imaginampe México ta México ñata vecinollan rikao imaginam vecinollan cheja
atipawasun hanisparikao. Mana chayllachu sino Canadá tapas ningrikao. Canadá, ñoqaykuwan chaqrukamuy, ya pasa a ser un estado más de Estados Unidos. Achkallañam estaduyku chayman yapachaykusaykiko estaduykuñam kanki nisparikao. Canadá igual riki na chaynaman Reino Unido man pertenecen wawqillaykuna pallaykuna. Aunque sapaqcha administración, pero igual Reino Unido man pertenece. Pero vicinullan rikao, vicinullan. Y chaypi pues kakuchkan petróleo rico wawqillaykuna gas chaykuna kachkan jorikuna kakuchkan. Entonces chayna riki ya nichkanchikña imaynampim porque Estados Unidos wakchayaron rico wawqillaykuna pallaykuna. Mana chay qullqi suwakusqanta riki muntunchu huñunchu. Chay hatun empresakuna multinacionales transnacionales nisqankunalla tajikuron riki llapa chay qullqita. Ten estado paja qullqi riki aschallaña rikurero. Tukurunña incluso rikao deuda kakuchkan nisqankumi que Estados Unidos total yarqaypim kakuchkanku puntataqa baratos llapa imapas karqa trabajopis yanqañas kakurqa chaymi que chay sueño americano kunaqa sueño americano mas amaña pinchaychinñachu porque Estados Unidos está riki wawqillaykuna problemapi kakuchkan y caso chay ilegales nisqantaqa qhariyamuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces mana Estados Unidos kunaqa ni rinapaq allinñachu ni turista pues manas ancha rinñachu aschallañas yaykun wakman riki sumaq papelniuqkuna chaykunallañas. Kikin Donald Trump niykurun chaymanta pues manam kayman yaykumunanchu chay llapa sudamericano chay países subdesarrollados chaymantaqa manam yaykumunqachu porque chaykunaqa cuentullawan yaykuram naspaqa manaña kutinkuñachu llaqtankuman ningrikao. Mientras chay país desarrollos chaymanta hamukunkuchik pasiaq o empresankupas kan familia kan chay watukuchik hamun paykunaqa riki kutichakunku manam chaytaqa harkakuswanchu ningrikao pero países subdesarrollados chaytaqa manam dejasunchu paqwaycha hamunanta porque principalmente Centroamérica chaypi kakuchkan riki llaqtakuna wakcha rikao mana kanchu ni petróleo ni qori total wawqillaykuna pallaykuna wakchayaypi kakuchkanku como caso Haití Haitípiqa haynawatakuna nirqaykichik hasta ajutañas aceitewan llusikuspa gallitata hina ruraspanku mikunku wawqillaykuna pallaykuna ajuta chiqapta allpata chay ñutu allpachata chay mantiquilla kan ñutu allpacha ñutu allpacha mayo o yaku purinankunapi chay allpachakuna kan chaytas maymanta chay hurqumunku naspa gallitachata hina ruranku aceitichawan llusichaykunku y chayta gallitata ruranku chaytas mikunku yarqaymanta kay Haitipi naspa chaymanta riki islaya chay Haitipis chaymanta riki kay Centroamérica man reronku México man reronku México man Estados Unidos man riki trabajapakuq riyta munanku qullqi ganakuq riyta munanku riki wawqillaykuna pallaykuna chaykunata riki Donald Trump nin manam chay runakuna yaykumunmanchu porque visitakamuchkanin kaynachkanin waknachkanin nispalla yaykuramunku hinaspaqa kutiyta munankuñachu hinaspallataj kaypi chay delincuencia tukuy mirakun chay cuenton riki totalta riki kay migrantes nisqankunataqa chiqniramun Estados Unidos kay Donald Trump riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chayna riki haykataqa kay Estados Unidos pa listanpi kachkan riki Colombia, México, Cuba, Brasil y chaynallataq riki wak hanaylawniyman kaq Canadá y naspa último Groenlandia yaqa suqta suyutas munapayachkan riki kay Donald Trump. Y paykunata ña sutincharonña rikao. Hinatin chay llaqtakuna justamente Groenlandia pa uman riki kay Dinamarca paykunas riki hayaykunku urgente rikao, principalmente Brasil, México paykuna y Colombia pa yanapasqan hayaykunku rikao. ONU parlasunchik ya de una vez imatam kay Nicolás Maduro ruwaronku imatam kay Venezuela ruwaronku kay Estados Unidos nispa riki ahí mismo hayasqaku de emergencia riki wawqillaykuna pallaykuna. Hinaspas chaypi riki chay secretario general de la ONU manas umantapas huqariyta atisqachu pinqakuymanta
porque ya ninchi rika kay onota jarike kay Estados Unidos me umalin pero mana chayllachu mana chay umalillachu sino wawqillaykuna pallaykuna dominan rikao kamachin kayta ruray wakta ruray nispa rikao chay junta directivanta riki kamachin rikao secho mana kayta rurankichu wakta rurankichu no tenga ya presupuesto tan corta de cosa que nispa chika amenaza que imagínate chay pero chay uno manqa riki llaqtakuna riki chay sociokuna jun riki jollejita kay Perú pas miembro jun riki jollejita pero Estados Unidos pichay ono juñunaku rikao entonces chay perike juñunakuykun kunatinsi chay secretario paso ojilaykuna palaykuna nimanas umantapas hujarita atincho kurkunpalla pinqakuyri mana defendita atincho riki kay tronta mana defendita atincho Estados Unidos tarikao mana rik allinta broraron nincho simplemente rimakusqallankutas uyarikun rikao pues tukuyta ninku kay llaqtakuna Naspa kayta roraron kay llaqtata naspa de paso amenazachkanraqta kay llaqtakunata hinaspaqa cualquier llaqtata cualquier momento invadiykunman imata chay Estados Unidos kayna rorananpaq manachu kanchay derecho internacional inatinqa imatañataq roranchik imapaqtaq kay ONU servikun chaynaqa imapaqtaq chay documentos kachkanriki tanto documentos de organizaciones internacionales chaykuna imapaqtaq servikun nispas chayta tukuyta rimanku kay Estados Unidos pa contramperiku awqillaykuna pallaykuna principalmente kay Venezuela atakasqankuwan Estados Unidos ñata riki nin riki chaypi justamente chay defendikuspanku paykuna riki llumpaytam chay narco nisqankunata riki uywakunku chaykunam riki Estados Unidos ta venenawachkanku chaymi yaykurqaniku nispaya ina rimananta riki rimakun riki wawqillaykuna pallaykuna ya pero igual Estados Unidos pipas rakinakuykaron karqa protesta contra kay gobierno Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna wakiq nichkanku imapaqmi kay Venezuelata invaden kay Estados Unidos pinqayman churawanchik llapa llaqta runapa chiqnisqan kachkanchik kay trumpa huchanpi nispa riki wawqillaykuna pallaykuna naspa chaypi riki Organización de Naciones Unidas chay ONU nisqanpi rimarinku ancha llakimi kayqa imaynama militar Estados Unidos Mar Caribe nisqanpi llevo muyukuspan Venezuela tariki jawarqa atacarusaykim nispa sapapuncho y chaymantañataq kay invadirunku nispa riki wawqillaykuna pallaykuna y chaynataq kay Rusia riki kay sesión riki nin condenaykunman rikaw Estados Unidos chaynata ruran hinatinqa mayjin llaqtapas chayta qatipakuspaqa ruranmanmi nispa justo chayta manachu nichkanchik Rusiapas riki naman riki Ucraniaman yaykuruspa rikaw Maduro hina rurarunmansi rikaw entonces chaynakuna especialistakuna rimachkanku rikaw chay nin riki kaypi chay naspan chay condena nisqanta rulaspan o sea Estados Unidos pa contrampi chay condena nisqanta rulaspan hinaspa riki nichkan kayqa violación de derecho internacional kanmi chay kamachikuy además lamar huchakunapas solamente kay llaqtakunapa ladullanmi chay llaqtapa controlasqanqa chay aguas internacionales nisqankunaqa lliwmanmi pertenecewanchik pipas maypas jawka purikunman entonces chaykunatas ninku riki wawqillaykuna pallaykuna si bien es cierto kay Nicolás Maduro y warmichan Cilia Flores iskaninta riki aparunku paykuna tarikuchkan riki detenisqa kay Estados Unidos pero kay Rusia riki y Chinapiwan nikurunku wakiq llaqtakunapas kachaykuchunku urgente kachaykuchunku manam riki imaynam huku llaqta presidentitaqa autoridadtaqa kay Estados Unidosqa presotaqa uywakunqaqa nispa riki wawqillaykuna pallaykuna chay unupi riki parlanmanku kasqa entonces chayllapi tukurun rikaw chay parlay wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidospa contrampi riki chaypi parlarqaku wawqichallaypani challay chayñata riki chaynallataq kay Donald Trump nikurun rikaw
yachasqanchik chay hayninpapas chaytaq rimarqanchikña ñuqaykum administrasaqku kay Venezuelata nispa rikaw y chaqayriki administrachkanku Delcy Rodríguez tariki dejaykunku hinalla gobierno kananpaq Delcy Rodríguez taniskanikaw control total tahuayku ñuqaykuman Estados Unidos ta dueñuyasaqku tienen que darnos control total manachun control total kan hinatenqa kaqllam atacarusaykiku kay Madurota hina nispa riki amenazachkan hinalla wawqillaykuna pallaykuna kay Delcy Rodríguez tapas ¿no? Pero imataq pasakurun según kayqa fuentes secretas manaña kayqa riki Estados Unidos parimasqanñachu nitaq riki gobierno parimasqanñachu sino kayqa analistakunapa especialistakunapa chaynataq chay servicio secreto nisqankunapa rimasqankunaña entonces chaychakunatapas tumpata riki aysakacharamunchik chay pakasqa willakuykuna ninchik riki ñuqanchik kay programapi rikaw entonces kaypi ninchik riki wawqillaykuna pallaykuna si bien es cierto trun riki administrayta munan Venezuelata pero manas llapallan Venezuelatachu porque llapachallan Venezuelata gobernayqa sasas y qullqi gastupaq porque mana chayllachu sino mana confiancho riki bueno administrasaq ya ejército y chayñataq riki venezolano runakuna yanapawaychik ya nispa manas ninmanchu sino ejércitonta riki mandamunan tropanta riki Estados Unidos manta mandamunan kay Venezuelaman hinaspa chaypi riki kay Donald Trump gobernanan riki paykunapa controlasqan sapa llaqtapi kanan riki tropakuna y chaynata riki gobernanman pero manas chaychu pasakunqa paykuna nin riki chay rurayqa ancha sasa chay rurayqa ancha qullqipaq y tropakuna tanto tropa movilizayqa manan chayqa cuistakunman achasqanchina Estados Unidos tumpa qullqimanta sufrimientopi kachkanku naspa riki chay gastutaqa manan asumiyta atisunchu hinatinsi imaynatas administranqaku según servicios secretos wawqillaykuna pallaykuna pakasqa willakuyman hina iskaymansi kay Venezuelata rakiyta munachkan huknin partitas chay 90% nisqantas riki kay Delcy Rodríguezman dejayta munachkan administranakunankupaq hinalla riki chaypi gobernanakunankupaq mana chaymanqa mitikunqachu paqway entonces mayqillantas chay gobernayta munachkan chay petróleupa kasqallanta chay Maracaibo ninchu chaypis kachkan riki chaypi machullay machu allpa chay ukupis petróleo kakuchkan chay petróleupa kasqallantas chay quri qullqipa chay tierras raras chaykuna kan chayllatas dueñuyayta munan chayllataqa facilta riki helicópterowan avión ejércitonqa riki naykus corralaykuspa controlayta munanku wawqillaykuna pallakuna chaywan riki iskayman rakiruyta munan Delcy Rodríguez taqa nichkan riki mana Venezuelata permitiway gobernanaypa nishkanchu qam gobernakuy Venezuelaykitaqa pero chay petróleupa kasqantaqa entregaykuway ñuqaman nispa paykutakuchkan llapanta entregaykuwayku ñuqayku chayta munaychakusaqku ejércitoyku riki corralaykunqa pero machullay machu allpaya rikaw 10% de Venezuela riki hatun allpa nisunchik ya todo Ayacucho ikantin chayna machusu riki wawqillaykuna pallaykuna Ayacucho ikantin riki hatun allpami kaw entonces chayna suyullata riki gobernayta munachkanku mana llapachallan Venezuelatachu chay petróleupa kasqallanta chay Maracaibo ninkuchu chayllata wawqillaykuna pallaykuna chaysi chay propósitonku tinsi chaypaq riki kay empresas venezolanas petroleras nisqanta riki dueñuyta munachkan rikaw llapachanta mana chayllachu sino chay gastuntaqa imaynatataq ruwanqaku mana gobierno riki directamente asuminqachu o quizá asuminqapas directamente pero kaypis riki chay empresas petroleras yanapanan riki qullqiwan yanapan hinaptin chaywan riki chay soldadokunata contrataykunqaku hinaptin chay soldadokuna controlanqa riki chay petróleupa kanan allpallata riki wawqillaykuna
panichallaykuna chayta rurayta munachkan rikaw. Hinaspañataqsi chay petroleupa kasqan allpallata dueñuyaspa imata ruranqa como ninri que ñoqam administrasaq nispa kaypi nisqa anuncia que gobernara Venezuela hasta que haya nueva transición nispam chaynata publicarimusqa rikaw. Hinaptinqa chay petróleo qullqitaqa munaspa junqa mana munaspaqa mana chay Delcy Rodríguezman. Entonces chaymi nisqanku manachu junqa hinaptinqa Delcy Rodríguezpa manaña qullqin kanqachu. Hinaptin manaña tropakunaman pagayta atinqachu, policiakuna manaña pagayta atinqachu, manaña wakpiqa riki kachkan imaynam kaypi bono rikaw. Bonokuna hunakuy chay bonokunata manaña quyta atinqachu llaqtaman atinmi wakpi kakunqa chaqwa. Mientras chay chaqwapi Delcy Rodríguez chay chavistakuna kanankama chaypi peleanankukama ñuqanchikñataq petroleuta qhipikusunchik nispa chaynanpas chay ideanku riki wawqillaykuna pallaykuna. Atin chaywan riki niskan como chavistakuna manaña qullqin kanqañachu. Hinaptinqa paykunapas rakinakunqaku kikinku pura peleanqaku nispa riki wawqillaykuna pallaykuna nichkan chaynanpata. Naspaqa chaypi llapa runa wañukunqa yarqaymanta chay chavistakuna rakinakunqa protestakuna kanqa y chaynapim chay chavismo chinkanqa nispa chaynanpatas artiskanku riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chay Maracaibo nisqan chay pozos petroleros kachkan chaypi mana chayllachu sino kachkanta allpa ukupi hurqunapaqraq rikaw mana suficiente chay pozos petroleros kachkan sino ashlla riki wawqillaykuna pallaykuna y chaytami kay Estados Unidos nichkan riki chaytam repotenciaykusunchik nispa rikaw. Entonces chaynatas rurayta munan wawqillaykuna pallaykuna pero imataq pasakunqa kay rakinaywanqa porque chaqaya allintaqa ruraykun kay chavismo imata kay llapa imata dueñuaspamiki kay Venezuela dueño kay napej kay Venezuelapej llapa imanwan anki chavista mana chavista kaspapas chayqa paykunapa ukunpi riki wawqillaykuna dueño paykunaqa mana kay Perupi nachu kay Perupi todo privado rikaw todo hacendado todo privado todo concesionado huklla dueño ñuqanchikqa yanqa qhawalla ñuqanchik ukupimiki nispa riki ninallapaq rikaw mientras wakpiqa mana anki chavista mana chavista kaspapas riki wakpiqa chay chay sunqus kanku riki wawqillaykuna pallaykuna chay sunqulla hinaptinqa ima pasakunqa wawqillaykuna pallaykuna chay Maracaibo nisqan chay Estados Unidos pa controlasqanman si llapa runa ripunqa rikaw wakiq riki trabajuchata huayku nispa chayman rinqa chaynintas chay chavistakuna riki infiltrakunqa hinaspa chaypi chaqwanqaku riki wawqillaykuna pallaykuna. Chay chaqwa kanqa hinaptinñataq riki kanqa riki llumpay chay invasión rikaw invasión interna rikaw chay petroleupa kananman yaykunqaku trabajo rayku rikaw imaynam kay riki ayqikamurqaku yanqaña Venezuelaman kay Peruman tukuy hinastinman anchayna hina invasión interna kanqa chay petroleupa kananman. Chaypiñataqsi kay Estados Unidos riki sichum chayna kanqa hinaptinqa posiblemente ruranqa riki chay huku cuartel hina chaypi riki chay refugiadokuna hina kananpaq nispa nisqanku rikaw. Entonces chayta kay Delcy Rodríguez permitinqachu imaynaya wawqillaykuna pallaykuna porque kaypi riki sichum chayta permitieron hinaptinqa Delcy Rodríguezpa mana qullqin kanqachu yanqa qhawalla kanqa pero ichaqa nichkankutaq rikaw chay mar de Maracaibo llamamos utintapis tikrarunchik chaypi chay petroleoqa manas fácil hurqullachu manas pasaykuspa imaynan papa riki cosechasqaña chayta cargaykuspa pasachikunki manas chaynachu. Como una ñariki kay bloqueo Estados Unidos karon hinaptinsi chay llapa pozos petroleros mínimo llapi llamkachkan chay repotenciayqa manas fácil chayachu manas demoranqas tawapichqa watata porque apananku llapa chay herramientakunata llapa chay maquinakunata instalanqaku chaykuna demoranqa chayñataq chay kachkansi chay oleoducto lamar huchaman apaq chaypas apenas funcionachkan
Entonces chaytapas riki apurado man achkata cargakunankupaka chaytapas musuqmantas cambiananku otaq riki chaylawpi waklawpi chay perdisqakunata riki allichaykunanku porque mana chayqa cada rato chay tuqyakunqa hinatinsi mana qhipikuyta atinqakuchu nichkankutaq y chayñataq riki wakiq especialistakunaq chayta analizaykun hinaspa imanintaq sasatam hurqunqaku chaymanta petroleota porque manam kunan rispa cargakuykuspa o imaynam yakupa kananman rinki rika yakuta construccionnikipa necesitaron hinaspa rispayku wisikaykamunki riki mayumanta huchamanta apakamunki rika construccionnikipaq manas chaynachu wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chay siriki yanqan kay Donald Trump prometikoron chay empresas petrolerasman hasta qullqitapas financiaychikya niykuron nispa nichkanku porque hasta chay hurqunankukamaka sasas kanja nichkanku wawqillaykuna pallaykuna sasas kanja e incluso más taraqmi subinqa iskay kimsa watapiraqmi chay petroleota chiqatapuni Estados Unidos dueñuyaspaqa qhipikunqa imam kaqta nichkanku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces mana chayllachu sino kay chavistakuna chaqa nichkani kay Maduromi que entregaykurqa armakunata paykuna chay guerrillero nisqankuna ña organizasqaña kachkanku ya porque kunan manaraq paykuna reaccionachkankuraqchu pero ña organizasqa kachkankuña kay mama Delcy Rodríguezpa pinsaynintaraq suyachkanku rikaw porque qallarininpi riki sayapachakurqa Maduro presidentikuqa kutichipamayku nispakuna rimakacharqa kay chavistakuna engañananpaq riki pero ña yacharunchikña pero paymi entregarqa nispataq nichkanku rikaw pero kay Delcy Rodríguez manchachkantaq chay chavistakunata porque sichon pay de frentita entregaykunqa Maduro chay administración de petróleo chay empresakunata ahí mismo concesionanqa hinaptinqa kay Delcy Rodríguezta chay chavistakuna jorjoronqa nichkanku entonces chayta manchachkantaqmiki kay mama Delcy Rodríguez hinaptin imata ruwachkanku hay otra guerra interna guerra silenciosa nisqan wawqillaykuna pallaykuna chay tutallas o chay achillayllamansi kay México Brasil secretopi parlakusqaku tawa hora imatam rurasun kunanqa hay Madurota rik aparunku hinaspa kunan amenazawachkanchik qamkunañam tupasunkichik nispa hinaptinqa imata rurasun nispa chaypi parlaspanku tantianakunku hinaspas paykuna niykurun bueno kaypim kachkan riki Estados Unidos man apananchikpaq napi Méxicopi kachkan petróleo chayñataq kachkan piezachakuna chay imapas fabricanankupaq chaykunata chiki ñuqa subigarachisaq presionta chay guerra aranceles nisqanwan hinatin riki manaña atinqañachu o Estados Unidos riki rantiyta hinatin llapa chay armamentunkuna subikurunqa presiota niykurun chayñataqsi kay Lula da Silva niykurun riki aynanpallata Brasilmantam apachkanku chay tierras raras nisqanta chay especial chay tierras raraskuna servikun kay tecnologiapaq rikaw chay tecnologiapaq celular funcionananpaq chay chipkuna funcionananpaq chay llapa última tecnología nisqan armakuna chay funcionananpaqsi chay tierras raras entonces chaymi kachkan kaymantam kay Brasilmanta apachkanku chayta chiki wichqaykurusunchik punkuta nispa ima nispa porque chaytarik allpamanta hurquchkanku naspa qhipikuchkanku naspa apakuchkanku kay Estados Unidos riki hinatinqa chaytas nichkan riki kay Brasil pero chayqa pakampalla wawqillaykuna eso no es libre eso no es información pública kaytaqa riki especiallatan hurquramunchik entonces chayta nichkankutaq ima nispa kay Brasil chay cuento kay medio ambiente chaykunata analizaykusunchik qamkunaq chay tierra raras hurquspaykichikchusmi contaminachkankichik chayta revisaykusunchik nispallas wichqarunqa tenqa chayta ruwarunqa hinatinqa manas Estados Unidos ni iskay semanapas aguantarunqachu
porque chaywan se fabrican chay llapa armakunata, chay últimos modelos armakunata, enatin chaywan se chay fabricakuna nichkan iskay semanalla aguantarosonchi, iskay semanamantaqa chay fábrica de armas wichqakuykunqa, porque por falta de insumos nichkanku. Entonces chaytas hawarikurunku hinaspas riki tumpata Estados Unidos pues manchakachachkan wawqillaykun palaykun. Hina chaymantaqa riki napas Colombiapas yapakuyku manachu Colombia aquí manachu Estados Unidos kicharon base militar ta kay napi kay Ecuadorpi, Ecuador manta chay Venezuela ta hawananpaq sirkachayan ñarika pasayako hinallarin qariki kutirimun pasan hinatinsi Colombia niykurun manan kay Colombia altuntaqa ni chulla avión ni helicóptero de Armada Estados Unidos purinqachu, cerrado espacio aéreo para Armada Estados Unidos. En tenga sichon Ecuador manta Venezuela mangarenga porque Brasil ninta man atenga chorita en atenga muy mungara grika renga kay Océano Pacífico man Hanay man Panamá man muy mungara más fácil Puerto Rico mantamonan, pero Puerto Rico pasa que caro chapera, genatense chaicona, que cachcan Trump. Esos son guerras silenciosas, es otro tipo de guerra, pero chaicona pasa que afectan principalmente Armada de Estados Unidos, Nichkan Kurikao. Entonces, mana chaita librita, chorique, acá en Atarachcaneco, Agnatarachcaneco, jodico Estados. No, eso es guerra silenciosa, eso son guerras especiales. O con Palegona, ¿no? Que hay programa ya con Ataja, ya changuechi, o claro con una peja, ni medios de comunicación, ni de Lima, chay con una peja, mana, públicas, hacho, con Palegona. Chayna Tajaja, ni Tajaricao, mana chay cártel de los soles existincho. Estados Unidos ni chay tarik anulay korong yarikao porque chay cuento mi que rikao chay mar del Caribe nishampi Estados Unidos car jarikao chay Maduro es jefe de los cárteles de los soles, jefe de los narcos nispa chagaya Maduro presenta hoy con justicia menatenga chay punchao chaya chay cártel de los soles chincaro mana existincho chay cártel de los soles. Entonces yangaya cae Donald Trump rimarjari cártel de los soles y ya pa chay prensa mermelera chay ya pa prensa occidental Estados Unidos pagas hanchaita repetir ja coloro ina ñarikao chay jefe miki chay naja chayta invadin ja kunas chay narco kunata wañu chichkan kunis parikao, pero en realidad con camas justicia jalay con la tenga chinkaron chay sutinchas hanko auxilaygona pallaygona. Kakuchkan huillaco y malampips cascanchigrachu, tenemos contentos, apurachaykusunchu auxilaygona pallaygona porque ya son ya 9:13 de la noche. Kay huillaco ita tukus pacha samasun chigricao. Entonces, mana chay yacho, chay napita, chay uno nishan juñunakoy pitaqsi kay Nicolás Maduro manta rimas kay Trump kay nata nispa. Chay Maduro hawaño cherja warawaran harunatam sepera haya matina chay merik aisaramoniko amaña sepinampa chay vicepresidente Delce Rodríguez Tapas riki majasja panyasja wichjarusja cuarto pinas pachay pichagaya chakataspanko wañuchita munasja konis payanga loco inaña chay konata riman kay wawjlaykuna pallaykuna kay daita Trump riki pero chay mana chihapcho rikao porque mana chay mantak prueba cancho mana y chay achka runa wañuchisqanqa mana cancho awqillaykuna pallaykuna ari chay wañuchikuykuna karqa pero chayqa pasakurqa kay Chavispa timpumpi mana kay Trumppa timpumpichu Chavispa timpumpi karqa riki chay protestakuna karqa riki achka chay rebelionkuna chaypi wañuykuna karqa pero mana achkachu wañuyuq karqa sino pachakliampichosmi karqa pero kaypi nichkan millones nispa rikao. Entonces a veces runa tumpanapaq kaynakunata rimanko a propósito chay tañata llapa prensa riki repetin
chaynas kay Donald Trump ninka kaya Maduro ka sepes riki chay seriki amaña sepenampa aizaron con espako, no, eso son mentiras, wauqillaykuna pallaykuna, más bien kay Donald Trump llulla riki wauqillaykuna pallaykuna llulla. Chayñata riki kajaya riki kay secretario Marco Rubio niykuron rikaw manam kay petróleo venezolanotaqa mayjin llaqtapas qhipikunqachu. Ñuqallaykum qhipikusaqku nispa riki kay Marco Rubio kay chay red social Instagram nisqanpi publicaykurusqa. Manam ni Irán, ni Rusia, ni China, ni mayjin llaqtapas qhipikunqachu kay petróleo venezolanotaqa ñuqallaykum dueño kaniku nispa kay Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, niykuron. Entonces, ahí está, las guerras, chay pelikunan dueñachkanku ñarikaw, pero chay tariki kunan ya chigapchasunchik, cierto chay dueñachkanku imaynaya, ¿no? Chay ñata nichkan rikaw, chay mama Delcy tarikaw, expulsa llapa chinokunata, llapa rusukunata, Irán a los cubanos, llapanta jarjoy, llaqtaykimanta. Ñuqallaykuñam chaypi kasaqku nispa riki wawqillaykuna pallaykuna. Hinaspa ninri ya mana chay petroleota mana apachimusaykichu yachasqanchik chay chawa petroleo kachkanqa Venezuelapiqa jorqokunapaq rika allp'ukumanta. Pero chay yanusqa petróleo nisunchik combustible, mayjin combustiblepas, gasolina, diésel chaykunaqa hamun huklawmantaraq ya kikinkupas fabrikayta fabrikachkanku, pero aschalla manas haypanchu riki llapachankupa natinsi riki China, Rusia riki mandaq petroleota riki kay Venezuelaman hinatin chaywan riki yapaspa petróleo riki, o mejor dicho chay combustible niki kakuq riki kay Venezuela. Entonces kunañataq riki nichkan Delcy Rodríguez petroleota chay combustibleta apachimuayku hamñataq chiki apakunki chay chawanpi nispa riki wakpi yanumunki kutichimunki nispa rikaw, pero Donald Trump chayta riki niykuron exige nichkanra exigikuchkanraq chaytapas exigikuchkan de una vez expulsa llapa chinokunata, llapa rusukunata, llapa iraniskunata, llapa cubanokunata, mana chayqa manam petróleo kanqachu nispa. Solamente empresaykikuna rantikuananku ñuqallaykuman, ñuqallayku rantisaykiku y qankunaman rantikusaykiku y iskaychallanchikpan chayaq kanqa iskaynin llaqtallapaqya, mana iskaynin gobiernopas, sino iskaynin llaqtallapa para Estados Unidos y para Venezuela. Manam kaypi munanchikchu chay radicales cubanos, radicales iraníes, islámicos chaykunata nispa riki wawqillaykuna pallaykuna. Chayñata riki chay bloqueaychik chay llapa BRICS-kunata nispa chaynatas kamachichkan kay Delcy Rodríguez chayta ruwaronqachu imaynaya. Kaqay rikaw mana chayllachu hinalla kay Estados Unidos riki chay petroleota chay buques petroleros nisqankunata kitachkan. Kaqay riki Estados Unidos kikin riki niykuron chay huk buque petrolerotam kay Rusiapata kitaronchik. Chaynata chay Cameron petrolerota kitaronchik iskayta kaqay kay semanapi kitaron kuri hinalla chay piratería kachkan kitarushpaqa apakunkuya chay decomisaron decomisado yata apakusqan hinan suwaku hinaña chayqa riki wawqillaykuna pallaykuna chayta publicaykamunku chay Jesusqa publicasqa kachkan kaynakuna rurasqankuqa publicasqataqa rikaw wakiqkunaqa manataq rikaw contrankupi hina kaqtaqa mana publicamunkuchu kayna Estados Unidos pa favor nin pina kaqta qawachikunanku vez kaywanqa imatan ninku manchachichkanku riki llaqtakuna cuidadito aman Venezuela manta petróleo apankichikchu manata Venezuela asuykunkichikchu sino le quitamos su buque petrolero ninanpaq ya chay runakuna manchachinanpaq ya riki llaqtakuna empresakuna manchachinanpaq ya kayta ruranku riki naspa chaqaya rikaw publicaykaramunku chay Fox News nisqan chaynata chay CNN nisqanpiraq riki chayta rikaw chaqaya petroleronta kitarapunchik chay bandera Cameron y bandera rusa nisqanta nisparaq rikaw chayta inmediatamente Rusia riki yacharon hinaspa wawqillaykuna pallaykuna chaytapas niykuron rikaw chay mistirimaypi riki ninchik condena el robo de petróleo, robo de su buque petrolero nispa riki wawqillaykuna pallaykuna imaynama chaytaq ruranki nispa riki wawqillaykuna pallaykuna desde el Ministerio de Transporte de Rusia riki kay Naciones Unidas nisqantakama
hayakamun rik hinaspas chaypi incluso kachaykachinko mana chay buquitaqa kachaykapunkuchu sino chaypi chay tripulantintas kachaykapunku chaytaqa kachaykunchikmi nispa pero kay Rusia riki chay políticamente allinchata chaypi llamkaykusqa kay Naciones Unidas chaypi karqa riki chay presión política nisqan o sea ñitirqaku rikao políticamente wawqillaykuna pallaykuna mana prisionchu sino presión o sea ñitirqaku riki políticamente hinaptinsi Estados Unidos kachaykunña chay buquipi runakunata rikao chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos incauta petróleo olin en mar de Caribe nispa riki chay kaqay kita hinalla kachkan chay kitanakuy kachkan chay buques petroleros ñata wawqillaykuna pallaykuna. Pero imataq pasakurun hina kikin Estados Unidos piñataq seki senadores niykurun rikao kaqay resolución hurquykusunchik amaña masta kay acciones militares nisqanta Venezuela peruananpaq ni may llaqtapipas nispas Estados Unidos pi kay congresistanguna wawqillaykuna pallaykuna leyta hurquykunku ama Donald Trump masta kay guerrawan atipakunanpaq. Chaywan si tumpata cortaykunku riki atininta kay Trumpata, aunque Trump nichka que yo no necesito leyes, no necesito pipas autorizabananta, ni Senado, nadie, ni Congreso, nadie. Yo soy gobierno, unas gaita roaco y man nintayaja, reja, ricao, mana casu cachachcanta, cherique cagaya, mana chayacho, sino juez kona fiscal kona ama kay Venezuela manta chay petróleo apas kanko entonces kaywan cuidach kanko ta llap empresa kona tarikao chay llap empresas petroleras paykuna pues tumpa manchan kachkan porque ley kona riki kachkan chay ley kona riki prohibich kan kay kona ruananku tarikao enatin riki imata ruraykon ley ta huk decreto especial ta jorgoykamo Donald Trump enatin amam kay Venezuela manta petróleo amokta hoy chay julji konata amam quitan kichikcho porque chayqa especial Estados Unidos pagme nispa prohíbe karachin seguramente chaywanga rike juez kunapas chay leyta hawaykuspaqa mana atingañachu rike chay decomiso nisqan rurayta rika chay empresas petroleras entonces chay empresas petroleras kay leyman hapipakuspaqa hasta mana allin ruraykunawanpas qullqita montukunmankuya ña ninchikña kay empresas petroleras kachkan chay dueñunkunaqa kay Donald Trump man sayapakuqsi Donald Trump se riki principal financista payqa qullqisapamiki pay riki chay empresas offshore nisqankunata qhispiykarachin chaynintakamas chay financianku riki ima cuentowan claro chaypita involucrasqa kachkan empresas petroleras estadounidenses pero chaypitaqa riki empresankunapas principal beneficiario, pero mana riki kikinpa sutinwancho, sino a través de empresas offshore, o sea, a través de testaferros nisunchikia. Entonces, chaynintakamas kay Donald Trump riki qullqita huñukuita munachkan y multimillonario un jaque árabe na kayta munan nispa nichkanku awqillaykuna pallaykuna rikao y chaynallataq riki kay empresas petroleras kay garantiata mañakunku rikao porque nikurun rikao Venezuela manta chaqay ñaqnini Venezuela manta chay petróleo hurquyqa manas facilchu mana rispa qhipikaykamuspa apakamuychu mana chaynachu sino alpataraq aspinki chaymanta hurqumunki pero mana alpata aspiguspa riki wisikuygus apakunachu sino maquinariakuna riki chaypi alpata pampianan chaypi riki chay llapa maquinariakunata instalananku y chay instalaspañataq chay llapa chay bombas, chay compresoras, chaykunata, chay maquinariakuna, chay tecnología nisqankunata instalananku y mana chullallatachu rikao sino iskay kimsata chaypi wakpi achkata rikao achkata quizá docenanpipas quizá pachakninpipas no sé entonces chay instalaykuna riki wawqillaykuna pallaykuna sasa chaqa nichkanchik rikao entonces chaypi riki kay mana riki fácil rispa apakamuychu hinaptinsi kay empresas petroleras riki nin ya garantiataq chay quykunña rikao chaqay quykunña a través de decreto especial pero niykuruntaq rikao chay invertinami kasqa manami fácil apakamuychu kasqaqa nispas chay empresas petroleras nin Donald Trump tinatinsi invertichik ya qullqikichikta churaychik ganayta munaspaqa
Hamgunapaj fácil apakamuichu nispa, pero qallarinimpej prometerqa Nicolás Madurota aysaramusun chayllapa petróleo kakuchkan qhipikamunapaj nispa taqsari todo es trampa, todo es engaño hasta empresario petrolero pas ningrica imaginaba tanto jollje chay jariki cuesta con tanto jollje rico augilegón palegón man as jollje chayacho rica porque chay pozos petroleros nisjangona rora jariki nisio jollje pa serico augilegón palegón man chullallata chu tojoronga co sino achkata rica entonces chay tanto inversión no sé chay tariki Donald Trump rica invertir allá pa chay jollje ta chay petróleo ta Estados Unidos man apamonanchik pa ningrica empresa con no ¿qué tal? Inverteros a cuena tiñata acá gobierno del si o chay chavista con a quitaro asunchi mana chay yacho sino ¿qué tal? Cagaya chay ONU chay Naciones Unidas chayña tariki kay congreso chay con hikutakamuchkan ¿qué tal? Juez kuna pas chay imaynam kayta ruranki chiknispa quitaro asunpas chaymi que kay li tariki jorjo kamusqa kay Donald Trump riki wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq riki Donald Trump riki exigichkanta gobierno del si chavista llapa chay preso político ari chay Chavispa timpumperaq mana kay Nicolás Maduro timpumi sino chay Chavispa timpumperaq achkata riki chay revoltosokunata riki imana kay mama Boluarte riki manachu kay Perupi llapa chay protestaqkunata watuchaspan cárcelman winachin incluso kunankamapas winarayachkanraq kay narika Frente Defensa Presidenta. Entonces China tawak perorar jariki chavismo augilegón chay siriki isjon preso político llataraj kachaykamun chaynata Enrique Martínez y iskay español paykunallatas kachaykamun kuriko augilegona pallaykona. Entonces masta kacharim llapachanta kacharimun nispas nichkan pero imataq pasakuchkan chajayariki ña yachasqaña de que kay Venezuelapi kay Nicolás Maduro tarik aysaramunku hina chay ukupi kaqkunalla hina ejércitullan traición a la patria ruaronku chay si kay chavistakunari imapam Nicolás Maduro aysarospa Estados Unidos entregayku chullamantam chay runakunata sipisunchik nispa chay si kay mama Delcy Rodríguez Pasmana de frente a Estados Unidos tariki ari nikuyta munachkanchu atichkanchu chay sirik tumpachata chavismo man sayapachakon porque vicepresidentan kasqanray kurikao ñoqapas qamkuna kastami kani nispariki presidentinchikmi pay nisparikao tumpachat porque mana de frenteta ari Donald Trump papay llapa petroleta apakuy munasqaykita solo propinallaway nispa mana nita atinchu kakay llew concesión taruaykusayki qhipikunaykipaq llew empresakuna rantikururayki mana chayta atinchu nita kay Delcy Rodríguez porque chay llapa chay chavistakunatas manchakuchkan paykuna chaqaya huku policíata wañurachinkuña al policía por traición a la patria pay seriki cárcel pikasqa wawqillaykuna pallaykuna payta panyaspa wañurachinku chayta rikurachibunku wawqillaykuna pallaykuna kunan punchawpaq paymi kasqa riki Edison Torres Fernández payta riki kay diciembre pasaq killapi acusaykurqaku por traición al régimen de Nicolás Maduro, o sea Nicolás Maduro pa contrampericao chaysi kunan kay Maduro entregaqnin chay guardia personal chaykunapas investigasqa kachkankunas tajuichakuchkanku pim chay qari pim chay uma pim chay entregaykurqa Madurota Estados Unidos man paykunatam cantomanta sepimusunchik nispas nichkan wawqillaykuna pallaykuna chay chavistakuna chay seriki chay chavistakunapa contrampe Estados Unidos ni kormurikao kajay Diosdado Cabelloman hallaykuspa paymi que chay secretario niki karjarikao o ministro primer ministro kay Nicolás Maduro papaytaq wañurachinkum kay ataquipi nispa nichkarqaku pero mana wañusqachu rikao entonces pay principal uma kachkan rikao hinaspan golpe de estado ruarunmanmi kay mama Delcy Chavista kay Diosdado Cabello augillaykuna pallaykuna pero imachatay suyachkanku pero Estados Unidos ni karamurik chay chavistakunam tumpata amenazakamuchkanku nos chaqay chaypi kachkan llapa chay guerrillerokunapas chay Maduropa chay arman entregasqanwan organizasqachkanku entonces llapa chavistakunata tukusunchik nispas kay Estados Unidos pe preciota churaykunkuñata 25 millones por Diosdado Cabello ari puntamantapas paypa presionqa karqañam churasqa allá
pero con que más precio ta choramuchkan ya 10 millones chos me cuesta pay poman o 20 millones con 25 millones cuesta chkan pay ta entrega con anco y wakir con atapas que wakir líderes del chavismo chay wan se llama chavismo con ata tokoy tamunachkan pero chavismo jamana mi que pay con alacho kachkanmi que brazon con ari kao pay ta gañora chenga pay te maturaron en te hatek chika claro pay chiki jay más alto cargo yo rica o que con ari que ora y cargo chaya piña rico auxilia con palya con ¿verdad? Entonces ahí está, ahí hay un problema kachkan chay Delcy Rodríguez pues tumpa mancha disimula wina yari que mana de frentita Estados Unidos para favor ni perimaruita atichkancho ¿ah? Acá hay que Estados Unidos camas ya manda y corga chun con el buquita ya Nicolás Maduro ta camas jorgorun con el ya petrolero con ari que pasa morga coricao Venezuela maya Venezuela petrolero ta juaico apaconaico gratis que jepicuy ta monarga corikina tense Delcy Rodríguez mana de frente ta apacuichik ya nispa nita atincho en las panse ni coron bueno apacuy ta monankichik ya presión ta pagaicuichik apaconkichik nispa ni coron en atinse wa que con palego mana chailacho sino carga Estados Unidos ataca y ta monachkan Venezuela ta segundo ataque quieren dar segundo ataque a Venezuela. Ya manari que cae Maduro Jorgulus Jayanguancho Cachcanco Riki Cusisja sino Joroitas Monachcanco segundo ataque. A ver, ahí está, a ver que hay Orachampi Cachcarja Chaimantarima y Kunanchikpaj. A ver, más que chegosonchi porque más caro Urachamara me chorachcargane. Ahí está, dice, no, esto ataque, ahí está. Que isca erico aujle con a ver con alguien gaita subichagison chana y chaman. Porque ahora ahí superan choraros han erika ordenen perinanchik pagricao. Ya, maicha piño cachcaranchik, ahí estamos, no, más arriba es. Listo. Un ratito, ahora sí. Entonces, acá choregos un pantalón manchaga en Ichcanicao. Acá hay semanas cajleari que Venezuela ataca y tamunasca porque Delcy Rodríguez ni coron el señor Donald Trump paga y presión tenas jepicos paiki apaco y chicha petrolota. En aptense con Enrique y Maynam Chaita Ravanchi creo que hay que hacer golpe de estado a Delcy Rodríguez nis para que segundo ataque nis janta rora y tamunasca que va a girar con palegona. Pero anuncia que China trae una tiempo porque imagínate porque gobierno, mejor dicho, Congreso, claro, Congreso pues gobierno mexicano es otro poder del Estado. Congreso que ataca con ampas catch captain. Congreso que cae Donald Trump que Venezuela ataca con ampas catch captain. Wicharon punko tainas panico no chaita ñañawin janjingnya ama atacaicho señor Trump a Venezuela tanis parik wicharon kuchay siriki chay cancelai con ahí Trump aseguró que canceló el segundo ataque mana chayacho. Estados Unidos pide a sus ciudadanos salir de Venezuela. O sea, chay ataque y naya kai tamonan. Imaginampe porque primero Venezuela pues chay milicias armadas organizas Jacachcanco. Chayse venga coita munachcanco Estados Unidos conata pita pasaronata ricorongako roya oyata mistita Estados Unidos castata porque Estados Unidos con soterek se llame que misticona. En venezolano con suake con mistine con pero no sotichalam Estados Unidos con jaricao. Porque Donald Trump y me da mistichame entonces China ronan con atas mascas panco chay milicia con aguaño chingaco sepingaco chay se jaya y con janichcanco mandar jaya en racho. Porque primeros investigachcanco chay chavista con a pico chay entrega y corga chay Nicolás Maduro ta Estados Unidos van pay con atas guaño chingaco. Chaimanta ñas Estados Unidos ya charuña a través de su servicio de inteligencia americana chay que Venezuela picachcan chay famoso CIA nisjan chay nindagam ya charuña nas pas ni con ya ronan conata ripucamuichik chay pega peligro pem kachkankichik chay milicia conan porichkan ñanconape
porque incluso chay capital Caracas, Venezuela, chaymanta chay aeropuerto manpas kaymanta kinuwaman inaraqmi manam kay Huamanga aeropuerto chiquinacho llaqta chawpipi. Llaqta chawpipi katinqa rikan que sea policíatapas guardiatapas filachanpi churarunki cuadran llarikin tenga controlanmanmi. Wagna karuchapiraq wawqillaykuna pallaykuna kasqa chay aeropuerto porque kay Venezuela fotota qawani tenga urqupi kachkan urqu chawpipi kay ayaku chuyna kachkan. Lamar hucha patan perika chay mujukunata pampiarusqaku machullay machuta chaypi kachkan aeropuerto machullay machu especial. Entonces chayman rinapaqpas chunniqkunaraq pasana. Entonces chay chunniqkunapis chay miliciakuna kay purikachachkanku chayta ña chay servicio de inteligencia nironña. Enatin si nichkan ya Estados Unidos masillaykuna ripukamuychik ña nispa. Porque mana chayqa wañu imawas pasasonkichikmanmi manam garantizaykunchikmanchu amataqa riki Venezuelaman ri munaqkunatapas harkakurunsi ama richikchu nispa. Chay problemam kachkan nispa. Porque chaytaqa Maduro nirqañam manaraq presuchachikuchkaspa. Invadiramuychikqa utaq wañurachiwankichikpas. Runaykunam kakuchkan guerra civilmanmi yaykusun. Guerra imaninkun chay guerrillera nin chaynakuna rikaw. Chaynamanmi yaykusun nispa riki chaymi chay armakunata riki chay Maduro riki entregaykurqa wawqillayku. Incluso chaytapas Delcy Rodríguez manchakachachkan niskanchik. Entonces chaynapi riki kay atacayta munan imapaq chay Diosdado Cabellomanta qallaykuspa porque kaypi nichkan pitaq gobernanqa Venezuelata los Cabellos, los hermanos Cabello manas chay Diosdado Cabello sapallancho, los hermanos Cabellos o Delcy Rodríguez chaypis tapukuy kachkan. Ya, natin sirik wawqillaykuna pallaykuna ama richikchu waklawaman controlaykuptinchik ña rinkichik amaraq richikraqchu nispas chaypi kaqkunapas ripukamuychik nispas desde Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos nikurun wawqillaykuna pallaykuna recomendaykun ama viajaychikchu Venezuelaman. Venezuelapi kaqkunapas kutikamuychik estas alto riesgo porque chay miliciakunan purichkan chaykunawan tupaptikichiktaq wañuchi imasunkichikman. Porque total riki chavistakuna chiqnichkan Estados Unidenses kunata rikaw. Entonces paykunawan si pagakuyta munachkanku riki runanwan riki wawqillaykuna pallaykuna. Chay pasakuchkantaq mana chayllachu sino kay imaynam kay Nicolás Madurota rurarunku chaynatas rurayta munasqaku kay Taore nisqantapas wak Burkina Faso nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna. Burkina Faso kachkan Africapi igual kay Maduro o Chávez sinamiki Burkina Faso pipas yaykurun kay Taore hinaspa lliw nacionalizaron. Llapachan empresa con duakpis juri kakusqa chaytas jurita riki kay empresas franceses, empresas estadounidenses, empresas Israel chaylla qhipikusqaku riki kay Perú manta hina rikaw chaytas lliw nacionalizaron. Kachkanta wakpi petróleo pas kachkanta se wakeja diamantes ima minerakuna chaykunapas kachkanse. Chaytas lliw nacionalizaron aspas wakpi kikinkuña chay refinería nisqanta ruwaruspanku chaypi juritapas chuyayachichkanku. Enatinsi kunan waka Burkina Faso chay corrupción mana ñakanñachu chay corrupto runakunatas qhariaron enatinsi chay kunanqa país total tercer mundista total tercer mundista mana ni mikunankupapas imapapas karqachu kunanqa país en vía de desarrollo. Chay jollqintas chay jorintas tajikuykun pero ña chay paquitasqa chataña chay ladrilluta hina rurasqataña kikin chay Taores chaytas fabricata chay apoyo de China, tecnología china nisqan chay maquinaria chinata chay jori ruanata jori chuyanchanata chayta rantirun chaytas wawqillaykuna pallaykuna kikinkuña fabrikachkanku hinaspas rantikuchkanku chay riki hina gobiernomanña yaykun chay jollqi kunan kay Burkina Faso tikrakuchkan potencia mundialman nichkanku porque
llapa maquinaria, tecnología, tas wakperi que tarpunco hasta algodón tapas. Pero wakperi que maquillaban cosechar, cuchay chula chula, tachay tari que fábrica con apajo con anga, en wakpes fábrica textil taquichayco. Llapa chay maquinaria tarranter, unas pas chay maquinaria ya con anga chay algodón tatarpuchkan cosechachkan. Paija 2022 ya pera yaikur, jawajilaikon palaikon acay taore. 2022, 2023, 2024, 2025, a ver. 22, 23, 24, 25, 26, ya pitch jawatani con agua, 2022 piyaikor acay taore a través del golpe de estado. Pero pairi que yakta takuyas pan yakta convertich kan ri jawajilaikon palaikon. Pero kunangwan gañas kimsa kutitaña kay taorita jorjoita monanco a través de golpes de estado. Hasta secuestro tap roranco, golpe de estado roranco, kunangwan kimsa taña. Chay punta expresidente en sí, kunanga chay golpe de estado taroraita monas chay si parla con hijos kay Francia, chay nata chay Gran Bretaña nisjawan chay nata Israel wan, en aspari que ya parona conata ya pa chayna kay taure pachay guarda espaldan conata joya que paga y cosjaco ranteros jaco chayna watu charos panco wata y cospanco helicóptero se cae cachis panco juklaman aparos panco chayman chay gobierno francés man yo pejaricao chay gobierno francés man entrega y conango pa wajile con pelicona chinkarachita monas jaco pero imatak pasacoron. Hina chay 3 de enero ya chay pasacorja, pero chay kay willaku chay era morico con pelegon o caro yachtaman taricao. Entonces, imatak pasacoron chay pis o con pelegon a cuenta tajo coronco, en aspas chay ataquita neutralizaronco. ¿Ah? Oficiales claves en el gobierno pecaj kay taore van parla más en cuna paikuna se traicionaron tamunas que Nicolás Maduro traicionaron igual por un centavo, por unas platas, por un fajito de dinero ni son chihuahua con pleigona. Pero chay pues fracasaron kay tercer intento de derrocamiento. Kay taore seri que kay militar pachanguara. Ya changriki chay militar cosa tarico auxiliagon pelegon imagina tan chay servicio inteligencia con allá kan chay tu super inteligente kay doctorado yogra mi casca kay taore. Entonces paita riki kay Nicolás Maduro tinari que roaro itamonargaco y na muy regnin picaj yarikao y chay punta chay golpe de estado con roa y munas hankupis igual chay muy regnin con ellas. Incluso carjari que General Con, arika, antiguo General Con, paikonas chay sapinchaco y gus panisca taorita hoy taore. De una vez cargo y entrega. Yo hay con caipeja ejército dueño canico nisparaxi chay tapas sumak chayatas. Wow que llego, ustedes son traición a la patria nispas cárcel arachin wow que llego para llegona. Entonces caipe chay castillo chay ruanan pascarja pero caipiña también que General con que ateizapa chayna huklo llaqta con apipas ateizapa pero kay Burkina Faso pega chay ateizapa general con tapas paikona chay primer golpe de estado toraita monargaco chay tapas bajarachin seri que wajile gona pallaigona kakuchkan la huillaco hay capituco son tukuito tapas kachkan huillaco. Bueno, hasta las 10 de la noche iremos con las noticias o Cheñata crudo venezolano no puede ser extraído. Mamá ya, mamá manda rique. Waujillegona palegona. Atichkangucho kay Venezuela manta apakuita. Anquiña negociachkankuña kay PDB sanis hanrique chay petróleo apakunango baj pero sasa Jorge Sikachkan. Aunque Estados Unidos man se que promete cosas, empresas petroleras man se que Nicolás Maduro Jorgorsun ya no tenga con petróleo a 30, 50 millones barriles, pero chay Jorge si sasa kachkan rico aujile con pelegona. Porque man ari que rispa apacamuilla chuchay tajaña arima ronchigna. Chay ari que chay asalto hora chay Maduro Jorge horas. Warmi chayan pas riki kiris kakas chay huknin uyanchos ñawin lauchos mi kachkan joyo chay riki nin justo chay punchawmi riki kay warmi chanta maja emaraco pues en aspachos me
warmi changrayku entregakuykurqa kay Maduroqa no sé imaya pasakurqa paykuna mana chayta sumaqta imayna haykayna watuchamusqankuta willakuchkankuchu porque huknin hukta willaku huknin hukta willakun riki wawqi chalay pani chalay ya estamos avanzando chayñataq riki kay María Corina Machado chay líder oposición paysi riki ña riki parlarinña Donald Trump me parlaykusaqku nispa rikaw porque mana riki kay Delcy Rodríguez man gobierno entregaykuspa mana kay María Corina Machado chaynata chay hatiqninman mana entregayta munanchu kay gobierno tariko awqilaykun playkun imaynanpi porque Donald Trump riki kachkan piñasqa porque chay premio Nobelta quitarusqanwan chay quitarusqanwan ni hawariytapas munanchu ni telefonotapas manas contestayta munasqachu pero a través de contactos ña lograron ña parlay tinaspa riki ña incluso prensa kunapipas parlaron ña entrevistapis kay María Corina nisqa riki parlasaqmi ñam sitanakuruniku ña nispa parlanqaku chay riki nichkantaq kay Donald Trump a ver may chay María Corina Machado kaytapas chaqwaykullasqanchik ahí está. Ajá, listo. Entonces, ojilegona pelegona, chayna pasakuchkan rikao. Porque ya periodista, chay periodista de imansutincha Fernando Dos Reyes, nincho chay periodista. Pairi que niña manam kay Edmundo González man del kay María Corina Machado man manam entregayta munanchu gobierno ta mana también ni entreganga pascho ña yachasqaña de que reconoceron coña kay mama Delcy Rodríguez como presidenta entonces mana chay kangachu yanga sacrifica con kay María Corina Machado incluso empresas petroleras chay premio ta pasado chay ninta cámara que respeta chispanco kay Maduro ta jurgospanco Venezuela dueño ananco para riki carja rikao pero ichaja mana riki chay pasakuchkancho rikao porque ya periodista kuna kay manterimachkanña ya Delcy Rodríguez me hasta nuevo elección kama gobierna y conga chay nuevo elección piñacha ganador man entrega emanjaco porque ñam chaynata Estados Unidos Donald Trump parlaron ñami que chajaya rimas hanguna kachkanña mana yanjam kay María Corina Machado atipakon yang Edmundo González no manam entregan gacho atita paykuna manja porque primero chaganichkanchi kay premio Nobel tami kay María Corina Machado quitaron Donald Trump antarikao quitaron chaynan patas paynin chigata ponega manay quitancho rikao pero chaynata Donald Trump piñasqa kachkan rikao piñasqa pero imanintaq chaymanta parlay si kachkan de que kay María Corina Machado ofrecichkan Donald Trump piñasqachu chaymanta kachkan porque prensa chaynata nin rikao prensa chay medio de comunicación con muchkan chay tariki kay María Corina Machado leeron ña rikao porque manan gobierno ta hongachu premio quitarusqanmanta nispa riki chay rimaka chay ña publicasqaña riki periódico kunapi televisión liu prensa pi publicasqaña chay tariki kay María Corina Machado leeron ña inaspa riki ofrecen mancasja kay citación nimpaj kay parlachkanña ña incluso Donald Trump anunciayko ña María Corina Machado Washington pe parlarizaqku nispa naptin si chay ofreceyko riki María Corina Machado chay premio itaya chaynaj regalasayki nispa chay gobierno man chayananrayku kay Donald Trump man ofrecichkan premionta kay María Corina Machado Donald Trump chaytapas periodista kuna tapon inaptinikuronña si María Corina Machado ofrecewan tenga bueno chaskichaygosonchik imanasonma nispa pero ña chay manas fácilchu awqillaykun a pesar que ña chay publicasqaña kay cadena televisión de Fox News y wakiq medio de comunicación kunapi ña publicasqaña kachkan incluso nichkan rikao si chay premio te ofreceban será un honor recibir ese premio nispa rikao saludaykusunchik chay premio raykoja ni nayan ya faltan rikao
pero wawqillaykuna pallaykuna mana chaynachu rikaw. Pero ña chay premio Nobel huk nikurunña kaymanta, porque kay rimay kachkarqa hinatinmi kunanpaq kay asuntumanta nikurun kaynata chay premio Nobel hukuna. Chay premioqa personalmi, institución kaspa sapan runa kaspa. Manam chay premioqa hukman chay transferencia nisqanta ruawaqchu, nitaqmi revocado, o sea, manas kay premio husqankumantaqa ni quitanmankuñachu. Ya está prohibido, ya entregasqankuñas. Chaypan sutinriki revocación. Manataqsi ni compartir marachu, bueno, ñuqami chaskiramuni, bueno, hampaq ñaya kachun, iskayninchikpa chaskisqanchik ñaya kachun nispapas, manataqsa ninmantaqchu. Nitaq transferencia, o sea, ñuqam chaskiramuni, ya ham ñaya happy nispapas manataqsi. Ese es personal. Sea porque kay premio ta junkum organización kunamampas y sapanmampas junkutaqmi hinatinmi nisqanchik manas kay comité noruego de Nobel mana entregayta munanchu, chaynata kay viernesta publicaykaramunku, kay semanatam chay rimay karqa riku wawqillaykuna pallaykuna. María Corina Machado man mana gobiernota entregayta munanchu, chay premiota quitarusqanrayku nispa. Y kay gobierno chaskinanrayku María Corina Machado ofrecisqariki. Papay chay premio tachu munachkanki chayna quykusaykiya con tal que me des el gobierno nispa. Aunque kay María Corina Machado regalaykunqa chay premio, o sea chay kachkanriki seguramente paquitasqacha, pero manaña pasanqañachu. Porque chay premio Nobel o comité noruego Nobel nisqaña viernesta ni karamuña claro y clarita. Es como si, o sea, ñuqa diplomata jorqoruyman diplomata huykuykiman, pero ina anki huykuptipas chay diplomayqa ina sutipi kachkan rikaw. Chay huaqnipa makinpi ñuqapa suti kachka. Borraruspaqa mana sutikita churachaykuwaqchu, mana. Pero imanintaq chaymanta Donald Trump ña huykunkichikña María Corina Machadoman allinchiki. Pero kay hamuq watapi, o sea, watan kaytaq premianku rikaw, kaptinqa mana taqya. Kay hamuq watapi huykuwaychik ñuqamanña chay premiota nispas kay Donald Trump mañakun. Pero ichaqa kay comité noruegos nikurun kay Venezuela atakasqanwan, porque chay atakasqanwan chaynata kay María Corina Machadoman kay premio entregaykusqankuwan ancha problema pikachkan rikaw, chay credibilidad nisqan chinkaron riki kay premio hukkunapaq. Imaynama llaqtayta atakaychik nispa niqmanqa premiota huykunqaku nispa chaqay chay Julian Assange nisqan chaqay denunciaron wawqillaykuna pallaykuna. Hinatinsi kay comité noruego de premio Nobel de Paz nikurun manam hamqa riki. O sea, chaypaqmi kay Estados Unidos riki mana de frente taq guerrawan atacayta munarqachu Venezuelata, chaytaq ña nirqaykichikña. Pero disimulado ya a través de servicio inteligencia chaynillanta riki naspa riki chayta ruwaruspañata ya qaqaya entregaykunchikña kunan ñuqamanñataqa huaychik nispi natinsi mana huyta munanchu. Kay comité noruegos mana hunqachu premiota huk llaqta kay Venezuela atakasqanmanta. Hinatin Donald Trump riki mana premio quedaron rikaw. Chayrayku premio ofrecichkan rikaw, ya premio ta transferiykusayki ninan kayqa rikaw. Entonces ya huaptinqa chaskichaykusunchiki nispa rikaw. Pero ña chaqaya comité noruego ni karamuña, eso no pasa, eso no sirve ni karamuña. Chayna tariko awqillaykuna pallaykuna mamallay mama kachkanrachu, cantidad willakuyra hakuchkan, tenemos para 2 domingos. Ya son prácticamente 9:54 de la noche, pero en la tukunanchikamaya kay trimaykusunchi porque hamuq domingo paja musuqtañami apamunanchik rikaw.
Kakay ningrika Donald Trump manam ni China de Rusia ni pipas kay Groenlandia ocupananta dejasoncho manam kay Venezuela manta kay petróleo apakunanta monazoncho nispa chay rima kachay paskachka riko awqillaykuna pallaykuna chayñata riki kay imaynama qamqa Estados Unidos no atacanki Venezuela taja como Estados Unidos atacayta munachkanki Colombiata, Mexicota, Groenlandiata, igual que llaqtakunatapas. Manacho respetan que chay derecho internacional tanispa tapun kuinate imanintaq kay Donald Trump. Chaqay chay The New York Times nisqanpi chay hatun cadena de noticias nisqanman chay declarakun chaypi ningrika. Estados Unidos no necesita derecho internacional. Ñuqayku pinsaykusqallaykum balin manam chay derecho internacional balinchu ningu awqillaykuna. Entonces imapaqta kay Estados Unidos promoverqa chay ONU nisqanta chay OTAN nisqanta imapaqta promoverqa chay OEA nisqanta chay UNICEF nisqanta tantos awqillayku chay CID nisqankunata comités de internacional de derechos humanos o comité interamericano de derechos humanos porque iskaymi chaykuna rikao uknimi haya Costa Rica ukniña tam haya Europa. Entonces imapaqta chaykunata promoverqa ama promovenmanchu karqa riko awqillaykuna pallaykuna porque Estados Unidos llaqtakunata firmara chinchay leykunata imapaq Estados Unidos está upallachaya amén 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 ninankupaqya chay propositón rikao sichon Perú o mayqui llaqtapas rikao munasqan torwakuyta unan oye ¿qué te pasa? Ley kachkan ahí está ley CID derechos humanos chay kachkan ley así que prohibido invadite unan no es derecho internacional prohibición que chayta amarura hecho. Pero Estados Unidos no, yo no necesito eso. Basta, ñuqapa pinsayllami balenqa. Ñuqa munasaq invadita, yo invado nomás. Chaychi kay Venezuela tarik atacaron awqillaykuna entonces kaywanqa imata niwachkanchik porque nichkanku wakiq especialistakuna como Estados Unidos hatun papa mama hina tenqari que respetachikunanmi. Y mana respetachikunallan sino respetananta chay kamachikuykunata porque chaymi chay ejemplo rikao predica con el ejemplo ningumikao entonces sichon paykuna chayta sarutiakunqa hinaspaqa ima chay atiwantaq ima uyanwantaq ninqa oye qamkuna respetaychik ya ima mana respetankichikchu kaqa ñuqapi respetachkani nispa mana atinqachu rimapayayta. O sea, Donald Trump ha sido un tremendo awqillaykuna pallaykuna. Tremendo es Donald Trump. Ahí está, justamente esto ya hemos hablado ya, que está mamá coteramos a chusjana iman de kai ora iman. Kai tagari kiñam javarun jiña. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Sí. Iskay tamchay torwaru sanchi. Entonces chay nariko awqillaykuna pallaykuna ya chaykama riki kay asunto awqillaykuna pallaykuna de Estados Unidos y Venezuela aunque kachkanraqchusmi urachaman a ver chay llapachantaña Venezuelata tukupachaykusunchik a ver eso es de a ver esto es chaykamalla wawqillaykuna pallaykuna Venezuela y Trump sumataña kaypi yachaykunchik qayna punchaw kunan punchaw kaymanta wakiqtaqa apurawchallamaña wawqillaykuna pallaykuna rimachaykusunchik porque wakiqkunaqa fácil entendillam cortoneqkunallam kachka ya kay Venezuela y Estados Unidos llam largo entendapa porque achka procesokuna kay asunto porque kay depende kay Donald Trump ima ruraynin wakiq llaqtakunapas riki hatipakuspa ruranmanmi rikao pero ña yachasqaña en resumen wawqillaykuna pallaykuna petróleo quriqullinrayku riki manaña Estados Unidos pa qullqin kanñachu tukurunña hinaptin riki chay invadiypiña ocupakuchkan rikao
llapan llaqtakunata invadispan chay llapa imantapas suwakuspan como qaynapuni nisqanchikpina llaqta kay potencia mundial países desarrollado imaynanpim kasqa países desarrollado llapa chay wakiq llaqtakunamanta suwakuspalla y chay wakiq llaqtata suwarukun llapa imantapas qhiperukun hina Españata chay llaqtata niykun uy qamqa kanki subdesarrollado qamqa kanki país pobre qamqa kanki total mana desarrollawchu kanki qullqi kachkatinpas quri kachkatinpas mana aprovechankichu nispa rimanku pero en realidad mana chay qurita qullqitaqa kay Perupi awqillaykunpalaykuna quri yanqaña kay Perupi kakuchkanpi chay mineralmanta rimachkani mana kay qullqi rantinakunamantachu chay quri mineral yanqaña incluso potencia mundial wawqillaykuna palaykuna en explotación pero chay llapa quripa chay rantikusqapa chay chanin pipa makinpitaq chay hatun empresariokunapa maquillanpi paykunapa maquillam chay qulqi tanto Perú manga gobierno manga nada chataraki chaykamun nada chatakay propinasayki ni hinalla wawqillaykuna pallaykuna y chay propina challawanmi municipiokuna a través de canon a través de regalías chaynintakama kawsanku y uyankupas kan qamqa desarrolladom kanki nispa niwananchipaq chay qurinchik qullqinchikta rantispa apanmanku hinaptinqa ñuqanchik desarrollakuswanña imanasqataq chay desarrollo quriki chay llapa chay qullqiwan llapa imakunatapas rantispa tindakunata kichanki fabricakunata kichanki chaywan ariki trabajaqkunapas kanqa chaywan ariki mejorakunqa pistakunapas allin rurasqa colegios modernos escuelas modernos postas modernos llapa infraestructura imakunapas modernos llaqtakunapas todo pistayoq todo chaymi chay país desarrollado pero sichum chay llapa qurinchita qullqinchita qhipikunqaku gratis suwakunqaku hinaptinqa imaynanpima desarrollakusunqa wawqillaykuna manamiki desarrollo kanqachu chaymi chay en resumen en conclusión wawqillaykuna ya tukupaykusunchik kay Boliviamanñataq risunchik manami Venezuelañachu kay Boliviamanñataq Boliviamantapas riki kay Evo Moralesmi qhariyarurqa chay DEAta qhariyarurqa riki chay organizaciones estadounidenses nisqankunata kunanqa ña riki kay musuq gobierno kutiykachichkanña chay DEA antidrogas kaqlla yaykuykun riki pero ña ninchikña chay DEAqa yanqam chay antidroga paykunam chay cabecilla de narcotráfico awqillaygun palaykuna DEA amriki nin payqa manam runanchikchu por lo tanto preso richun quitasunchik qatikachasqa kachun por narco nispa runan kanqa no payqa runanchikmi llamkachun hinalla apachun payqa riki qullqichatam taqipuachkanchik llamkananchikpaq eso es DEA wawqillaygun palaykuna ahora Israel y Irán Rusia kay Israel manta ripukamuychik rusu masillaykuna nin chay embajadampi chay embajada Rusia kachkan riki Israelpi chaytapas ripukamuychik niykurunsi kay punchawkunalla hinaptinmi nichkanku imataq pasakuchkan porque kay presidente iranitapas chaynas hurquyta munachkanku wak Iranpi riki kay financiachkanku chay protestakuna kananpaq chay oposicionkuna kananpaq paytapas hurquytas munachkanku wakpipas chaqwas kakuchkan pero kay imaynanpitaq kay Rusia hurquchkan llapa runanta kay Israelmanta nichkanku chaymi nichkanku Iransi Israelta atakayta munachkan como ña Donald Trump niykurun ña riki yo ataco nomás a quien sea yo no necesito derecho internacional ya chayachachiwachkanki nispa riki manaraq porque kay justamente kay Israelpi chay agentes especiales chaykuna riki wak Iranman rirun chayqa ña unayña rimasqa karqa chaykuna riki chay yanapachkanku chay organización movilización chaykuna ruwanankupaq protestakuna kananpaq nichkanku
Entonces, cualquier momento que Israel que Irán que misil kuna atacan man, porque que Estados Unidos atacar, así que ya pasa con man nisparicao. Mana chayla chuka Israel man tarimas paga que Israel pitarse, que Netanyahu chay man alguien runa ricao, chay mana chay franga de asa pe que runa kuna tu año cherga se perga o que le con pelegona, warangan tenta, chay carga rique juez. Acusats carga que Netanyahu chay tas que accidente de tránsito nishampi wañurachinko. Chay menichkanko que juez wañuron accidente de tránsito pero wañurachinko mana wañuconcho nispa. Porque pairi que Netanyahu pa contra peri que roach carga preso choranampa rica preso chanampa. Chay es a propósito wañurachinko. Porque chayta ñam yachasqaña chay achka runakunawanmi chayta ruranko Estados Unidos, Israel. Entonces ama kay Netanyahu ta presuchanankupaqmi chayta ruarunku a propósito wañurachinko mana pimanpas tumpanankupaq mediante de accidente de tránsito nichkanku awqillaykuna paykuna. Chayñata rikaw kay Estados Unidos bueno kaytaqa Natalie Kusunjao, Estados Unidos, Leo Sochtachunka, Sochtan Organización Internacional de Sangmantas, Serach en Estados Unidos. Cantidad de organizaciones o auxiliaicona, paleicona, kaita, jamo, programa piña, sotincha sunchik, ya, kaita, choraico sunchik, jamo, programa, imagine. Dicho espacio que tenga, pero ya huilas caña cachcan, ima organización gunata existen, ya está con Watanapa, pero mana chaita respetancho Estados Unidos simplemente carunchacor y tucupanapa rikiao cajaya kai Sudáfrica paikunapas igual acá Estados Unidos está que manaña casuita monachcañacho porque Sudáfrica es parte también de BRICS, BRICS organizarmeki que es Sudáfrica. Rusia wan China wan Irán wan chakrokoykos pas paykuna pas jaritu chakuchkankuña inas pas rika ya ñuqanchik mi dueño kanchik llapa imanchikwan pas nichkankuña wak Sudáfrica nisqanpi pas chaypitaq chay Taore nisqanpa es africano. Entonces paykuna pas igual wawqillaykuna pal manañas kasukachayta munachkanñachu pero vecino llaqtakunaqa hinallaraqsa riki kay Estados Unidos pa chayna Francia pa Inglaterra pa maquimpi kachkanku, principalmente franceses. Chayñata riki Groenlandia, chakay Groenlandia ta pasado atakaita munachkan, pero Groenlandiskuna chaypi kachkan runakuna yachak, aschalla kaspa pas kachkansa. Paykuna nin ñuqaykum chikap llaqtayoq kaniku, una kaypi yachaniku, awiluykumanta manam estadounidense kayta munanikuchu. Así que Donald Trump ama kay llaqtata munapayamuychu, pero ña Donald Trump ni ya cualquier momento Groenlandia tam dueña kusunchik. Añin buenas chayape hankuna riki afiliakaykamuychik Estados Unidense kanaykichikpaq nispa rikao chay parlallaperaq kachkan rikao. Manachu munanki chinaten kutirikushayku nispa. Imaynanpita Groenlandia tapas munapayachkan wakpisa kachkan chay riqueza, chay tesoro nisqan chay metales metales especiales nin o tierras raras nin chaynata gas, petróleo chaykunapas kachkansi chay Groenlandia ocupe nichkankumiki. Pero chaykunas totalmente virgen, o sea, manaraq pipas jorjonraqchu. Manaraq. Si bien es cierto jorgoita jorgonko, pero mínimo awqillaykuna palaykuna. Mínimo. Pero kakuchkansa tanto en noticias Estados Unidos ya hay coros para la maquinaria haria con en aspa riki cochon riki aspicoita hallago con en aspa suakon riki chayapa mineral tanichkanko awqillaykuna palaykuna. Y chaynella tarikao Cubaman tarimaspa ña rimay kachkanña y Cubataps amenazachkan imaynan Venezuela ta ruarruganchi Cubata riki ya más de 60 años bloqueado. Con que Donald Trump, bueno, Cuba, presidente cubano, ripuchakuña, y angatak Maduro tina ruaroiki kuman nispa, con Yaykun a Marco Rubio como presidente. Allí en España, Marco Rubio es cubano, Cuba manta ripuko, Estados Unidos man ripuko miki.
ya tayta mamanqa cubano chay Marco Rubio natinsi nichkanku Marco Rubio kutikospan presidente kanqa nispa chaykuna pasakuchkan kay Estados Unidos me liu entero mundo ta dueñeta munachkan wawqillaykuna playkuna Cubata imaynampi porque chay Estados Unidos pa chimpa chayanmiki tinmi chay peri que Estados Unidos churayta munachkan kay Costa Puerto Rico peina bases militares nisqanta ya entonces bueno kay Cuba manta ri que jamo programa kunapi kay hinalla puririn genaten seguramente rimach kasunchi kay kama eso se con eso tocupay con chirima y todo con play con ya son 10 y 9 de la noche 2 horas de programación petocoron chiñaca ñagaita kay rima ita porque are chay notachos me avanza son chico con play con noticias internacionales que tema Venezuela y Estados Unidos lumpa que kay semana con apicar seguramente kay kuna nga tumpata susigan gaña rima icon arico con pelicona porque ya semana yarajmike un semana más llangra kay Nicolás Maduro ta watu charoshanku chaypim kakuchka willako icona rika hoy chayta miki chigapchay golanchi ya charonchiña pim traicionaskan pero chaqanichkanchi chavistakuna maskachkanraqsi sutinchachkanku pikonan chay policía militar o pim chaykuna chayta riki hatikachaykunqaku hinaspa wañuchinqaku y paykuna manchan kachkan chaymi que Estados Unidos riki yacharunña chayta hinaspa riki llapa chay líderes chavistas chaykunata liu seperusonchik enatenqa chaymi tokonqa nispa rikao pero tokurunqachu imaynaya chaykunata chikijamos programakunapiña chiqapchachkasunchik wawqillaykuna palaykuna eso seqa ripuchakullanchik pasachakullanchik Rimarininchi Rimarininchi Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa